O folofa ma whaatalo whaantu, whaamalo ma whaatuli mantu Samoa I lau mai moanga le rei vai ngau le fiafi. Ina ua fitu miru te wa te ai le tu la e wha I le tautua wha awa walau Blue TV. Ai mai si o le porokalame o le Tautai A'E mare manuia whaivolo tātou wa te roo. Tautai A'E male fia fia, Tautai A'E male oli oli, Tautai A'E male tau wha uu. Walanga e me kaur kau kai e whangongoa. Ia, o le alama winga maanga matanga o le nei aso. Ina ua furifo va au mala ai furialo va au manu. Wa tu I tau mesina ai tepa tepa I mata ngo fie I le nei aso. Ia pe ua le lau fo I ula ai pou I le toa ai pe o mo o le teine o le si ua moa lo waso. Iyo e talu mai le long weekend sa whenga I maro tātou wuturu I so o se tafa o le lalo langi. Iona vaenga te tele. Ia, wha malo atu asiata ma, wha whilo I atu I lungo le proklame e le nei vaenga o le afi afi. Ua o misia fo I tātou wo ma paanga mamae, o paanga lelei, o paanga alolofa, o paanga e paala tu wamio. Walanga ese umari paanga Tautai A'E. E ei paanga lelei, e ei paanga solonga lelei, e ei fo ila makama we pingi paanga konga. Pingi paanga wamana toa o le ngole o le tupe atonga o le paanga. E tau iei lama paanga ngā pi e kama fu I e ka mimiro mai kua. Ia aile ngai e wa si tau sira fia fu e fa bele tala fe tala ngai ale li faola tu upe e ola fa tasi de saito ma de titania ia o le wa fa fo wina me mai le amatali o le niva yaso wa to I tua polima furi fao va o mala pe ola upu do fayatu le taibi mo a o le wa tato fo lau malu fo lau malie fo lau ilangi mama pe o por pese foi le alo alo mali elo va asamo hilo samilano moana e ua e o fia tu ilea mai pese ile taulanga e ua tuana I o lea tu vasa ua feta ia I lea va fata Samoa Amu ia oe e ua taunu male manu ia lo fa moe moe. Whawhetai fatunga. Iyo e whawhetai pesenga ma vivi inga. Tasi lea au wala e fesoso ni ia te oe mau. Ele vau ngangana. Ele ngangana. Iyo le utu ngangana o upu o laina ma vai leina. O lai wha loa mai ai. Ia vaenga o le sio manga e mese foi o nā tūro le o langa. Ia o loo pale whea ngai ma le tangata soifua I le aso. Ma le aso. Viela lenga le leo le tua. A wā o le nawa I aso wa tuana I atue le tau tue wha ai loina I le lalo langi me o lo tumuai. E a Yehova ia. O le aso na wha mana tuina ai e kerisiano uma pe te karikongu pe kere karikongu I le atua po tangata soifua uma. Le aso maliu po le eseta. Igoi. A wā pe ke karikongu I le akua pe kere karikongu I kongi ola Yesu Keriso. Sa faa mamaru uma mamalolo I kua kele. Ea o na pupua ngatia. Ea latu ilo na faa sato reina mamaliu. Ile fanua I Kolkota. Fa mai a faa wingaina ma faa samoina. O le mea o iaiuru popo. Ioi. Na wha tautau ma wha mātanga ai. Ioi. Sa wha ti ngā ma wha makanga. Kasi ia upu e tā ua e awane I ngalo ia I tātou. Ma tātou ave mamaina. I le Yesu le nā malau Yesu. Wha mai ele ngata o ti ngā. Ai sa wha mātanga. Kero oe sa moa le ne fiafi bari tātou amatanga o le prokalame. O koe ngofua mo koe ko maanga ku le winga o le tala le fa mai. E sa fa matanga. Ioi. Wa foi le wa ya te ia le ma. Ngo upunga kusi. O le utunga le mato la unga foi le sa. Se mato tama fa le nganga. Fa mai sa yona lunga le ma. E o ya Yesu ngala ngonga ila ngonga fa penga. Ai le I mangu malo ai. Ele I manu malo na la ngona.
Sai ona lunga le tinga, ma le mā. Ngai le mea ngā whai ia. Ia ae na o lava ina ua whaatau nuu mea tonu uma e ala fo i le ilona maliu ma lona whaalava au le sa tauro. Ia ona avele o lona tino fo i le whaale tino nei i le tuunga mau. Ia so e tolu. Ia to e tu manu malolola ia lea nta tau wha mana duina. I le urua ia so le vai sa pati le ka ua merikusi. Ia, o kiri whai akura au e whai e fuangi ka kouwhiwhi ngā wainga. I po whea tonu ma le ale tūlanga wa o sira fia e tātou li sa pati ma le urua ia so le vai sa pati ma me uma whapena. Ai o le ano fale ma le ano liu nei mea uma. O le whaatā waina o le ngā ruenga toni iola lo tātou whaola Yesu Keriso. Ia ua le vālanga umare ngā luenga sa whai more than 2,000 years ago. Siria ma le lua awhe tausanga taruai. Wa mai ai ngā whai ar ngā luenga lea. Ai o le wha manantu, ma le wha manantu, ma le wha manantu pia. Mo oe ma. E tā ua ia o ngā luenga sa whai ai le li whaola. Mo tātou. E o alai lotu kerisiano au talavou, kou se sila mai nei nisi nei o ata. Ia ua whaatino uma e ala i le whaatautauina o alo ma whanau. E whaatusa ai le mea na tupu, e whaamatalatala ai, e whaawhaingo fio ngā whaamakalai. Tūlanga na popo ngā tiaru tātou mesia. Ioi, e li whaola i sikariso whaavitaila, a walanga a kako kalangoa la, fo i ngei mea yaso ia. Walanga i le kakau kako whangongoa. I li tau pen tātou whanonoa, tātou fia ma oli ua toe tū o ia. Au wa ai aku rai la kamalea ngai ka maiki ngai le acting ngai mea ia ola ofisili ola ofisili a oe ma ule nei fiafi o le ala u pat sa tele na fai na aso I tūlanga o I ka koua o ngakala o le ala u pat sa tele na fai sa avea oe ma Yesu sa avea oe ma Maria sa avea oe mafika e makua I maua I marupanga ngoa e kasasai le pākua o skamikikire. Ioi. Sa avea oe mafika loma. Ioi. Sa avea oe ma Maria le tina o Yesu. Ioi. Sa avea oe ma Maria le makakala. Ioi. Sa avea oe ma fika loma le ngalaku kui le o fo le o le menga kui le pākua. O malava. Ia wale wa toi no fu mai toi man ma fu ma to manatu. Ola ela o pat safa. Ioi. O aula, au ke fai aku pe walanga ya soia. A fai ngai mako kala ngai o le so mari. Oka. So le ke roe. E fili o e fai makupu. Ia, o ke le somehow o ke le iloa de mako kai au karavou. Si matu tai au tarusi siti nana sa. So le nga kofi nga he rota. Usa ale o pirako. E kofi roa, e kofi roa nga fa maya. Ia orkako pirako. Ya, ada ngafo ya. Peo kulang ngayo ke fisu ya. Kamare ada o second center. Iyo. Ada o pilang ko oifo erota. Erota. Ai ya ola foi la na wo ko mo foi ke maka aka nyikai. Iyo. Wala nga o sorry. Ole makua I fefe ya o makua o kara vonga kai mi ma. Ai la piva ai foi le. Ai la pia vai si mako por me o le ka u fiu mar ka fa fe o mako kai o karavo e ko firo e rotal tupu ya ku si mai ro mar limor ka ya ya o sa vadi mai ro foi le ma ya o kai mi foi la o mo foi la wa mai me fu ye fa pe mai ya o la o pepa ya ya o me ya o ro leo ma umala e fa mai ro o au ke unga ya walanga o ngā kaimi ere I mawangi kupea ngai e halua o esu e au ke unga e fa mai e whairo ki monga o ngā whingo ka whaalongo mai ngā mea e whairo ki monga I oe e kala loa I lalo e vaila o la le meo I afu masaisa e ngā e umai ngai fiusi o ki ngā esu
Oile wapu, oile ya afure. Wakama hoi. Fiu Yesu ngiki monga. Ai pi ka ke maka ya ka Yesu ngaso. O ka vai kurai me fe ho ai me le wori ifa avanga le ko kungoka. So le pi asoa maingi ia afu e pingi. O langi ka inga ia fa malama la ka koso mai ki. Ia ka vai le ia ile moenga sio ki nga ngaso. Wa ka mavai moenga momi vavai. E ki roe malama idi malama ide kele ole au rai ki ele kapisa solo lungo so mbi ele arulunga ngi alunga vai ele I moengi momi vai vo inga e fiu la si o kinga su ia afu ye pi kam mala le so ola nga fa apu ar kamaro va tu va foga sa sai o nga kokongu molu ai maleulu sa vari lo fa penge mar kamaro sa vari lo mo pila ko maro kwale au na fa va ve mai uluma va ai ele ngisi ku sa mangole ya o ha uia me o le ya o uia me ye o fa pe o au na va ve mai uluma ai ka ke ina o fa ko fa le la se pa kia e la kala kai rumo da workili e mawala nga ya umia foi abona ai ka fa no ko ngai oi merka kare le fa pingi mer fa lo mo yo o da va ngale sa vari mo da ya o ka ko mi mingi la ya foi dele o ka o te tano fa matala tala va nga ya wa o te lo le te mafuta mai e ke io e fa Tasi Market nga ka ko u ma mai me ya io e ila se o ka usonga nga ki lo po fio ia I kamaru so kinga ora o kama ingo ya alonga e nga vringi por kalami o fio ora me o se ila o kama se uso sia mo ki ora mo ko kara ole ko finga la o kama le ora kai bi ora kano Christmas ora ko finga la o kama Josefa Josefa la kama o Aaron wa fora la kama pi ka pa vo idele se o kausong ka mo wala fo nga fo nga leo Josefa ya e kele ala inga fai ya o fa kuira o se o kausonga a mau ngir fale mara tu fo ila o Josefa e fai long ko rua ia nga fo ila kai mira o karvo wa pi ka o so me ar ka longo nga lama nga le ya foi masika ma ia nga foi le pi ka fa nga ma mi ke la masoro ge ko o karvo ola inga fai ma ko finga wai pi o tausanga ma kausanga o kele ala go vai e kele ala inga e laki ala ka malele Josefa wai mo ron ko ru e kele inga mo ko ru Josefa o Maria ai o ki fa sa o ipila ko ai o ki fa sa o ipila ko mai foi oi foi dire si ku mangi pukange e o ki va sa manga I or malore le or ki monga puro o kai mi foi nga sole le o karkarango ko pika kan ko bring back memories memory lane le la ko evakua o aso foi nga fa puro ka ika se puro kupu foi le nga oki se vai ai puro ya o aso ya fa puro ka ika isaka puro kupu nga oki mai kingi pusa fa foi o le o ka keima kukua sole le ai o le ala po ku mai ka me kile ai o pila ko sa o he rota ai pela ya no fo ya pi ka waro pi ka kile ngo ka fa li fo ye rota dis ka mi la ko fi so fo ye rota dis ko ro he rota ai vai la ka mala le ke ro po fe so runga ka malwa le fa mau ponga la Jose o yo Maria ke foi de pi ka fa nga me le ulo Maria i longa mai kanga le ka so me e fa nga we Maria de apora o kama ma fa wo o la ka ke ku fa he rota ku o ka kiro o ka kiro o sa o lo leo nga ho ye mai ona ata i leo le tupu maleita te. Ia, o anga mahaya. Wa halua kaka i eira ukarangoa. O anga mangi. E tu tupu mai me whapea. Ioi. Oka.
o mai la I me po e fai kau vanga act po I le leo la wa e fai la ya pe le uka va ia ku ngo le o mo se ko o fa pia o fa o fa ku la u kai kai o karvo o fa ku se fa mo le ha tina we ma ku si mo kai kai o karvo e lo ia se va ngor ku pa ia o ka o mai ai o he rota marono fa tu mai wa fu wa fa e lo au ma o ma ko e kai kai o karvo me ngoi me lo ru vale ia o ke ar wala o fai ele o singa vai ngo se fai upu fa pe mai o na la tua I leo fa tua e rota malana ipu me fa mai ya fa mai si kai kai le ai ele o ke fiu fa mai aro fa ku se ka ka su e fu nya le si ka fai ko singa fa ku o e rota io le o langa ka ka le ki nga momongo ko kongo mengi ia o folo fama pataro fatu ya te o umala le wa ma fuanga ula kala ngoi mengi au to va ile actor ngai kamai ki ngai kai oh god na faile tala le mato au tola vo na fatino sia mato youth for the victory power ministry le vainga le so le so asa langa waka ngalo e kia ele o se le lo ku ngo ai langa mato na fai fo le mato sa uninga le sfraile le la le wo ka mix up ai po fia ko ngo aso ye luona asa o vai la kero to mo lo loko fo ilele pe fa kingo so o ngai kala e ia le vaenga le tala nei e mama ai fo ilele ma soft ai ma vai ai lo fatu ma lo loto ia ka ngofo ale a maka mai longa acting ai kamiki we pi ka ro ma fo oh yeah it's the same old story and as they carry on fo ngale life wow wale play ka maiki ma mai ngai kongo Yesu masasa mai malingi ro maloi mata ioi wala ngai fa penga le soifuanga nei e tatou te toi to mana tu lava ile ta o le misiona ai mai se fo o lona maliu malona toi tu ioi ia vi ia la lenga le yo le tu ka ko wi ka ka die wa pi ko manga ku wa inga I me fo inga fai o le ano fale atua e tolo pulo fa te tele I fa nau matalavou sa participate o ai uma o tou sa faingi ko finga a vea ma Yesu a vea ma fika a vea ma tina o Yesu ma turanga lava I o tou fa taua le na vanoa fa kau io o se ava noa ele au maua foi via langa le yo le tua ia fa solo le tatu fa malo ma fa talo fa io le la wa ke ala so nga io o ke aso nga I sa ile asi so ka ko nga sao ma ye nga me o le piuri o le momongo ko ma le ola nga la mai me fa pia ai fa tai ile tu ile dei fo ia so mo fa ne tatu to e ulia e to e amatali ai tiute ma faiva o le Blue TV ai mai so por kalame o le Tautai A'E male manuia faiva si o tatou watuno o le kele o vaenga o le tatou tala noina ai mai se fo o ke koe a fea o tau manatua le sa o faasoa atua inisi o vaenga ia le case fo ile arisunga ia papali I panoa moala le sa tatou faasoa ile vaiaso na tuana iatu but not long ago leana faasolo mai ai episodes fo ngai le faasolo mai lava le la nga wili ili ai le sunga ele ya pali I panoa moala le sainga fo ile le ngo fa yaku wai ele se ala la ukala ngo fa yaku le sainga mare ko odu o sainga mare faafe nga va kur ke ukusi mare fiku wa fele nga peki ai nga ke fa ka wai le farka de malo nga fa ile ka ufonga ai manga enga ile se kupe ai low mai no pifa instead ole mai ole fiku wa fiku milionga fitu miliona instead ole mai ole fiku milionga ai ko top up ai mai si koru milionga wa se furu milionga enka ko karango ai le vaso nga when was that man to vela ngai le umi mai stato vai aso tau tua le Tautai A'E ona sa tatu long weekend I remember sa ka ko fasoa ole fia fi foi langi o te fie fai aku e umala ka ko wa fia mala ka kauang ka ko ro sainga so fingalo e kau ka ko ro
e le inge mea whaapela ro le la ngai lang o le sainga e kele le sainga. What do you think? E kele le sainga nge ke ua masaro salo e mase sainga se sila ngofo e au ka walanga kasile me whaapea e afia matangi e afia la ngonga o isi. Pe a whaapea o lea whaalupe a maoe ile whaalapo pokonga lea aele o specific le lei. Po o haila e whaakus e kau i le sainga lea. Langa me whawhenga o whaiaku. E fo ia uo sainga. Ia e ke rau o maenga e fisiri mai sore po o haile sainga lea. Marisi vaenga. Tātou te oto ina. Ma tātou ti te o singa. Nisi o le komiti. O ai le komiki o kupe ale pāle menge. Lea ngala ko karosanga inga. Ingoa o loans e ko aongo ia ngā loaninga le ongo sifurifiku milionga. O ai ngei kangaka. O ai fo ile sa ku ma whaaku le lafo. I le fongo kanga le sa fai a le public account. Inga ia au mai information se. Tau ke afe o mai ila fia filingi. Fokaku. Ele ai ani mea tau alofia ma alofanga. A o le whaafitai fo le sunga e pali pano moala. Ma le whaatatala noanga le tala mua. O lae wha mau popo le leiwa e langa e ono a vea ma moli mau. Ia pe ao inga langa ama o fonga le whaasinonga ma tau pui. Ia onisi o vaenga tātou te awili lia ma le te le o vaenga whapena. Ai, nei nisi o aso soifua maso whanau o te fia whaatalofa ma ua whea atu. O tau ma lava i runga o le prokalame le vanga o le fiafi. Whaatalofa whapitoa atu ai nei fans ale 49ers from San Francisco. Lea sa whea mai ia le official le nei vaenga o le fiafi. Ke lopo ready, if you have those photos ready, wha mole al tatou producer, if you can send them through in vatulung. O lo fiafi pe no fe atu. I encourage o siu ngali isia. O le sunga ia pava manuma. Masiona faletua o le tahine tonga. Eioe, tahine fo iloli. From tonga tapu. Sa malanga i Samoa, le fetoa fo i mai Samoa, malanga mai San Francisco. Ia mai tutuila, ia o le sia fio anga o le sunga ia pava, o le nuu au le i lava lea o le nuu o Satapuala. Ioi, mai Samoa. Sa malanga mai lai San Francisco, malanga atu i Samoa, nisi fo i o fuafuanga. Sa kakaulanga koe malanga i Samoa, moni ala utala le utawhaiatu. Lana o mai neisi ungali ima tau whaasoa la fo ia i fo ia. Ai fa mai le tala. Nga mako aku Samoa, fia maua se mako avango fo faise matou firo inga malsunga ya mau. O maula, o le the most unluckiest person now. Ale umasa si uso ngot prokalame. Wa onei fo ikau ka milo la langi ka ko news. Fa mai fia maua se avango malsunga ya mau Samoa pe tai wori lupo fia fa so ka ye. Ai na failo mala na tala isiona to olua. Instead o le tātou o sao lava i tutuila ma tātou atu i Hawaii ma fo i Amerika. Fia hao soa i New Zealand. So walu wase i o whatalo whamo fia o sunga ya asia tale fel tau te ia. Kousi sila o i mo ongor kakare. Te lola le whatahua i te au na whaile mātou tala ma si ungali isi. Already le atale whamo if we can put it up. O mai nei manai o la tau ainga le nofo i nei i Mangri. Sia le uto sila mai ai. Malanga mai San Francisco sunga ya pava manu mama si ona faletua o le tonga le faletua sunga ya pava. Mai kokongi ale ma pase se makiafe ko New Zealand ele ko ngoma mai. O ngau ke sau ke fie feiro ai. Meli mai lo si ona teile nei e si ona ankole fie feiro ai mai. Le la na fesia matou tel tanonga ne le fiafi. Faftai la mo mole toila o faftai tele e ta ua ye te ova no fa pea. E o fo ina inisio ila tau sa malanga mai mawale ava no matou felo ai o wo mapa anga le tautai ai. Fafkai ia. Oi fo ina nei por kalame fa tau va tau a mata. Wo tau manatu ane ai. Ia evi ia leanga le leo le tua. E mawalunga e te ia le amana ia langa e pe anga faisola ukala lea. O le soifuanga ngi. O le amanga ia o oio se mea pitosili na tāua malaualunga. Ai siri atu o na whaataua ina le e talia ina lo na amana ia. Whafkaila le. Manuel tau whai malanga atu nei vaveau. E toi fo i atu i Amerika. Ia, lau sunga fo ima le
faletua ia mai se fo nisi o ainga ia ma wo uloanga i pea wa amakanga la asui i mara au tapua i pea la ukau sui el 49ers a talo fa pitoa ile sunga ya se yuli chesi sa polu male faletua le sa matou feiloa i le nei lava fo i weekend ia fai malanga mai i le tatala lo ina o le Pacifica Hall of Fame i nei ni usila dei po au kilani mauai maleva no matou te faso ai ma nei tangata matautia o le taalonga la kapi ele ngata o le la kapi fa America ma tu o le sunga ia se yuli o matai ia se yuli Jesse Sapo o le sunga se yuli sa fa matai fa pitoa lava ele sunga le mali toa tanu mafili le lua o soifua nofo ioi o nai paule o le tamali i Samoa mua wana ausia ni su e ngā siampini ma mawai ia siampingi vo e championship Super Bowl e fa nga mango malo ka malo ai Super Bowl Amerika o tele o lopo i se Samoa io Samoa la vai po se Pacifica po le ngisia le te fai atu ai o nisi la fo ia sa ta ilua kai kasi ka ilua maybe free o le sunga se yuli tisi sa polo ia paua le lo tangata sa maua le fa Super Bowl mo foi mala no felo ai son fare tuar ngata foi o fare ko se yuli o le tene mai lufi oi ia o le sila tangata sa mato felo ai foi sunga ia le to sila mai ia ma le sunga ia maa tanu vasa sunga ia sa polo tisi sa polo le nai fai le ula fala sunga fo ia maa tanu vasa sui o le alo foi o Samoa ia e lua la Super Bowl al tamale ta alo le au foi le ale Broncos something i America ia le ngata ilea ia o sui longo ale la kapi ia le te tau fai loina ia le joina muli anga tele fata Brian Lima ia mai se fo yo le tamaita ia se yuli fio o fa mausili ia o Peter Aletini second ale All Blacks ia mai se fo la ia o le the magician kamaloa ta o se waisale se revi ia fa pe foi la sunga ia George Smith le fitu o le fiku le o ke le roari se konga le fiku longo le wallabies la so o mai maltanga tele tu man peita ole Hall of Fame le sa alo ia lana tautua i ta longa la kapi le o kai loi fo ora konga ka malo George Smith there you go Denver Broncos le sa ta alo le sunga ia maatanu vasa ala o langi kingo ka kai ia o ko sila uku ko sila la ko ku au la kapi male au NFL o ko sila ku le akale se a kingo o ka ko kamala kapi ngai ni usila au se kadia ia ai o ko sila la ka ko ia o mai aka ma NFL le sori pe ku me po muri e vera ma to wata le sa po le au ke ila fa mai o tesi sa po le sunga ya se yuli fa mai sole asiata le ai ari orkingo o ari ma kwa kingo fo weki fa mai a fa pe ko ma fai ia lo to lua te mili nei e ma fai no to e sai ninga o e ke ruaku all 49ers io fa mai fa pe uma kingo le wari e ko kulu mai poloka ia defense o ile o fai aku o va ku se yuli ka ilo fo ile poloka nga o le 49 e o le aunga ma le poloka nga o le io o le kinga o le aringa pe o inga le fie kinga o le ai ka ilo fo ile poloka ka ilo fo ile poloka nga a ko le ngana io ile ka u poloka nga o le kinga o le ai pe io o va quale okay poli I already got enough line to block a talo fatuaila o le mela le o ke fai ku ia o to wie le fia mai ma o ko ai bese au fasala la e ku ke le fia mai tole ia la ku fi ka mai ngeila ma ko vai mai ke au io
La ko feika mai ngai la ma ko fai mai kia o fasala lau ka wakia o fasala lau de ngi qualification fa mai o fa fasala lau le sengea o e mangi me ai ko ke sira ka ngaka ye mo ke mirikingo mama ko karkalango sorry oh they are real millionaires yeah kamaya o falongolongo aku kong kalaki kamaya nga saingi ai remember fa Super Bowls o ko la le ko ke karkalango mai ko kupe ko new money le au new money za o Rudy Ott those are new money le wori e karkalango mai new money manga me le au wannabes o le ko ke vai mai o le o mirikingo le au real deals o le ko vai mai multi-millionaires kanga kai o miri kingo ai ma o e sa ma nei ai o le tala le sunga ya le tala le sunga se yuli one thing se ik fa ko la ukala le o fi karkala ngoi ka ko fa so o ke rush fo ka ko issue wa ka ke o ai ai ma nei nei vai ngai tatu fa so la o mengi ele o sira fier la tele. One thing nga makua fa mangwia ilo loto fa pefusunga le loia sa mato lua. One of the best lawyer in New Zealand. Yo, sunga ya tina siata tina e vai. Ole matua le lei o le fa sa mo al sunga ya se yuli. Jesse sa por. Sorry, ole wingo la ukala I'm talking about fa akula fa le fa kam ole makua ile lei lava. Le la for ka maloa o saungoanga o mea mana matou whaasoa ai. E maka ukia. Ka whaila utala e sir whaamanu e no lo tolo sunga se yuli. Iyo e. Alafa tuna o oyo le alo le mali e toa. Aina o whaifo iai. E ilo whaalanginga i le fioanga o le nofo ali o le tupu. Tu loua malie male. O lo whaalanginga o oyo le ulu na taulata i le mali e toa. Sa o whaamangingoa i le sunga se yuli. Wake i fo i e sunga se yuli le whaalanginga. Ai tau mai tau mai foi auto o le se yuli sa fai ele mali e toa i fato ia le manu le si malanga to le tamai sa mo o longo ma ave kala ko malo mana tua la o tamali nei wai longa la lato tua na fua matangi ai ona to pule suafa mai le sunga le mali e toa o le kupo sa mo ioi a so i fua le malo ma malu na no fua inga o se yuli le a Jesse Sapolu, papali tele Peter Fatialofa, la auli Sir Michael Jones, se yuli Dwayne Johnson, la auli ale mali e toa Joseph Parker, manisi lava, you name it. Kasi nge yo kamali Ioi, ale atunu una toai, o la tau matu pala. Ia po o tūlanga fo'i whatupu, whalolonga tau tupu. Ioi. Sa mātua manisi lava, ua ule maua le tō tele, ai leo kango nei makunga o ngai kangaka. Sa whae e iai ma, ave iai, pāpā whamanu yanga le sunga le, tapa au whaasina. Mā ngai ala le whamkalanga le kamalon, mā nero mātou whaasoa e lana tala mai. O tūlanga na uwhaile iai. O le suafa le nā. Yes, se yuli The Rock. Dwayne Johnson, o fa toro suafa le na i to tono le afio anga o malie i le suafa se yuli ta sile na ona fa alanginga o le ulu na taulata i le mali e toa au matani ma fo fitu ayo ia e a fa lupe i tausinga nisi a fa le mali e toa ma inga le mali e toa lo le mali e toa so o le fa tau ai o le lau walunga le fa mo le toila o fa afte tele o ina ilu talo la ma wa vangoa e fa so ma nei tamari i longa ia o le atunu ia me se foi la le tautua le tatou Blue TV ia oto mai ai tūlanga o ta'alonga le moana Pasifika wa le mātou ngā luenga va alua le na i le nei tau sanga ua whai eisia mātou ngā luenga so tau au ma le moana Pasifika ia tūlanga lana tate whaafitai ai le alofa ma le anga leo le tua. Ma le tele ma le anonoa o nisi na mātou whilo ai fu. Ia, i le tūlanga. O le lai loma ma whaatara noanga ma le sunga ia se yuli. Jesse Sapolu, i se teimi a vanoa, i lungo le proklame le nei, e whaasoa ai fu. I le ngangana whaasamoa.
o le makoa makaukia fo i o le talaanga ma le story o lo nofo fo i ma le tamali i o le tunu i lona soifuanga tuputupu ai Samoa, Amerika Samoa, Hawaii ia ma le malo tele o Amerika. Nisi tatu soifua ma le whanau le so o le whamanuia tuan tatu le malolonga atoa ngole ona suma le tolu tausanga. O le sunga ia aso maliu au sange. Tama matua ia aso maliu au sange. Mai le fioanga o Vailoa i Palauli ma Washington i Lakewood. Kama o le ua mea asa. Iyo. Alofa le tua mawhau popo nisi aso, ma nisi tausanga si tele o lo soifua, a wale a unanga i le tua, ma tiute i le ainga whapea le mafutanga ma le whanau whapea lana siamu popo o wikofi o rai. Alofa anga, ia, mai ainga, o mai upolu sa vai whapea ainga i ni usila, ma Usitalia ma Amerika. Nei i le tina ma le whanau, o i kofi o lai, kofi whi. Ia, whapurianga nā le atoanga o le ono se fulu ma le tolu i le aso sorry. I o whafkai ia misa wa koe wha mga kua mai ia. O le se senga lea, wa o le aso ngafua le nei a mātou. A o le aso sorry aso lua ngei. A o le aso ngafua le Amerika, wa le waso lua kako. Ai o le aso nei, o le aso whanau le aso ta mamatua i aso maliu sa, whailonga le aso sa. Ia, happy belated birthday ona o le whato ato e a matatato programe o le tau te iai. Whamanuia le tua le atuanga o lo ono se fulu ma le tolu tausanga. Talo fai. Tele nei tausanga tele. Koe rua kausanga e pensionga ya mako ni usila Samoa. Tele lo i tutu i hi Amerika. Po le a tausanga e pensiona i mausia. Uyo lea. Ia, whamanuia tu le tua. Nei si lava ua ato i le so o tō waso soifua. Maso whanau. Ia, o le si tātou whaasisilanga lea o le vaenga le event le ASEA, event presentations. Ia, po le tātou whanguringai. O le whanguringai o le ASEA, ka fio lai. Wakala a ave bai le whanguringai. Iyo. Kasia le aso ngō ukofo i le whanguringai. So le ukofo ko le whanguringai o vai aku i o fōringa i rumor ki o le whaaka. Tole. Pe o koe rewind i kuangi o wasofo inga le ngi o kausanga se whaa. O ngai vaenga ngau mangumi mai o ka ala fau mo ka maka o koe ya fafso ta ia e tatou waso ia o to failunga aso super toro perila lua filo super fa ia e presentations ma events presentations ala ASEA na i Weymouth Community Hall super tasi na o vatu ai lunga tatou address o le sia so le so lus fulu a perila lua filo super fa e faia le i le Trust Hall fair vaenga le Henderson na ia ma le aso lusu fitu a perila o le a faia le i New Plymouth. Ia i le Waitara War Memorial Hall. Ia so watofa. Moni te whamtalanga whaafiso tai Anastasia po Anastasia Wolf. I le olo fitu tolu i wono o whao noiva. Monisi whamatalanga. Hatalo whatu se uso ya Randy Whaafia. Oi ka fio lai. Kasira rea ka kare singu ASEA le le yengi. Iyo, e te loa vai ta fōlingo tangata uwa ai e ingu le ASEA ya so uma. So le pifio ai me pengi ngelu fui O le mo mosio, o le mo mosi pe fōlinga e mata I pepe. E le ingi lainga mo ulu e le iyo e tau le pi tau lulu mata vo i vatu fafonga la turua. E makaukia whainga le ASEA. Iyo, kasi ale whangu o ingoa. Wangalo wa ela ukamanga amai ela ufangu sa uko inga renga amai ela ufangu I Emmanuel. So le. O le sila tangata tele no vai fie ingu le ASEA. Ora uko ingo tiken sa ngeli. Iyo. Sunga tiken sa nelele I o kasi le ingu ASEA. Ai pa wala le lave tau tua ye ina tau swinga mai fōringo tiket. Wa epe tau mafola le lei. Wala. Le anga e sili atu le inu pia le tanga sunga ati. E fiu le ASEA. E fiu le ASEA fa mo mosira ukama. E le anga lava ki a kongo sol. Ia e ese le fia le nei. E o mangewe la poka la mea e meri mai la ukama o gengia. A talo fa tu sia wo tiken sanele
ia me se fo el fartua ia ma pa yo le kalisia ma le tele lava o tau ngol tanto prokalame io o lo ke longa le leia e o fo ia fei tasi la lea se to fine le ia fei o le tau pusa io ia fei ia tasi fo ila le ke ro fie vai o le asia e vai la ia fo ile e mole ke leke kai eva ai se la ka ungol me pimpo sa le ma se beva pena io ti va ai pini yangi vo le te mile fatto a fo e ila fa ko a fo e se pa ora yangi vai le a pa e ma ta balolonga io e ile si ma ko fie fai kala america i mine ta balolonga a voi mai tato ovi lavaranga ala ka ko fa solo i tato issues. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart. O le talawhivia mo e sa mo le anturu pele, ua ta tala nei au kilani ni usila, mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI. Ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale te tele, isi o tātu o tiro o Samoa, e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale, e te baua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe se siatu ila na tutua tusi o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe faso ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ebole watile ua toe se fulu minute o na tale o le itula e lima e le tautua wha wa lau Blue TV ma le proklame o le Tautai A'E ma le maruia faivore tātou aturo. Afa le lima o na join mai foi la ia lea o tātou fai reporti ma tā utia lava. Aioi, ta ilo i le fai te tala nisi o le lalulangi petu tusa ma tamaia. O le a show up mai i le afa o le lima le sunga ia mau. Hunt ia mese foi la o le toi ina o toi ina ia tui vasa Elvis Molly le afa tonu o le itula e lima. Ai, o le neivanga le fiafi le toi taliu mo le proklame. Ia, o kulanga le ngā. E iai la le vaile o le asea, e afuai la, na awane e misinga e alu, ma alu ke fesiri e mo ia di kala asia ka e momosi e o fori. Mai tasi na e tele ngase ua faa mawina, ma faa maonia mai, ua mawhai o na tonga fitia, ma manuia, pe i o le koko mawalunga, o le suka, fatungau, o le tinoputa, o le kaukule moi, wai kasi lea, kama fo ilele, wai kause ka ngaka, ele irua aku ngia ubu, ai ka angoru. Ia pere i ato atu sau fai ubu, e ila ufa ia onga ia soi. Lau rea ka uang kuane ingoa. E ila ufa ia onga i oi i pesenga. Ioi. Lau ufa ia onga nale, sa ave fa ia onga lea ia sito, ina sia le ngan Samoa. Kamala lea, fai la kula ka maro i lunga la fai vasenga. Wai maua o sto ina wa maua i le ngase o le mai moi.
mai mo foi le o fautu ina ele ko e ka vale la ko ingo ko fa sa fa mai ma le official le ona wa fa ma ni ai report wa over nga o le tino kamala nga ile a ko a singa lima pe suru minguke pe kauke tura i runga le faya o nga sunga faya o nga tustusi ni me runga le lau papa nga o nga kua i runga ole a fai le tatou o le na mo ki whakati. O le mo ki whakati. Wai mo kua le kau kusi ai lalo. Le kau kusi wai ke e whaalongo ai longa leo mai kau kusi lalo. O le a whai le tatu. Kusa le kau kusi mai. O le a whai, o le tau wanga solo. O le a whai le tatu. Nga kalo inga. So le. O mako pungo ngou po le hale mele tatu mai. O mako ke ia le pa ua. Ole a fai le tātou. Wa ka angurua mo. Pa uma le lima orga maroa. Pa rungo le. Ole me foi le kua le solo ma le solo ma pensinga. Ole a fai le tātou. Pa uma le lima maroa. Oi le. Oi kami kide pisa. Oi kami kide pisa le alanga mui. Oka ko vai. Talo sia ele o toe moni faya o nga fapi ka ke alo fo ole me fo nga so ka nga malo ro nga tasila ya nga se bo fa lo fo makwa kiwa kamare me lo le mai moi fo ilele ya mtula nga fa pena e no la vea ile ta vale io ai la marco ai le la kamale o mai moi ka angudu ai la marka manga pi ka ke i fo ilele kau ke I mai luma ma pe or kau pampamunga or ka vale kau o ki fiota voile ia ona vai nga umalava ia mo miela le fafso ta yoto ma to wo training ia o fa ia kura ukala le mako ainga va kuhan o mai malava ke o mo wai pe yo finga ngalo le tu bai idi or kana fa ka ai pa ule ole mai ele awange maua ile me mai ole nga me ki ngofu mau kala va awange I maua o I mele ole mai moi io wara ele ska ka so le bo va ai lai pura mai to le ala moi io lai pura mai ya ma tamalu ma fa pe o ele lu mai ya ai sore au ke o forma fai ngi ka mo ala pula ma o sore la popo ai o mata ala mo chut ko confuse va soro a ko ngi ko inga vale ia au te langona au nga fo ia ile asea ai asa ile aturo ile asea ile mawalava o le talia o le tatalo o le makua I fai o se kakalo e te le a se mea o no foi le mafau wa fua ina le mo ini mata ala ua matua moia o tau te le atu le ina inisio vaenga ma tatou update se ka koko mua le vaenga le o le faasisilanga le mai le prestate ne o le maftanga supporters ale fasti au kilani o le fai le tou tau barbecue ile aso to nei mal toe fa mo popo I matu fa tasi ni si o fufuanga mana ni si fo o porkalame o le nei fo tausanga ona o le si o vaenga sa tu tuangi ai sa to atu malanga mai to atu taliu mai fanua ia le sunga le prestene ia po le to fa fo ia vai malo yopu o le la wa tu ina mai ile address le se fulu fitu Hall Avenue mangile ile tau le lua ile aso tonai o to umala fo maftanga fast supporters au kilani ia manisi fo ole nau ma mana na fo I join ia malango longo sua ma fa au pele lango longo sua ia ole ai to e fair to meeting mal to update ile le sufitu Hall Avenue ia e to mafuta ma faise tala catch up fo ile to tele ia na ile lawa ole to fa ia vai fale Fafso tai numero na o tasi o luono fitu o I wafa. Ia mo nisi o whamtalanga. Ia ale ai su saoro ia I le su fitu Hall Avenue. Ia matua fu e whaakumu malaukanga inga. Ia ma eva ina barbecue. Ia I le aso tōna nei.
Tatou amata atu ini so vaenga. Lesa o fa so atu ai pe ona o fa yatu te mi o fano. I vai aso na te nei. O lea ua makua I su engi lunga. Le fa maungi o le kamali o le tautua le sunga e pali I pano mola. Ua mafuanga o inkalesi de mata upu le nei se fatu la utala. Ua mafuanga o inkalesi kele iai. Ona o le winga o le vaenga lea ya tangia mai I. O ai ka ngaka e kako ke kilo iai inga ia makua fa sa kaulo onga o sana fa I unga o fai. A o ai tangata e ngā I lalo le kāpeka, pe ngā I lalo le fala, ni a lātou fo I fa I unga. Sa fai. O le winga la lengo o fai aku, le ngor soifuanga ringei, o le soifuanga umalawa tātou te tua I fale tupe mau tātou tua I le nupi fa. Mōni no ngā tupe. O le ko ake le male angoa I o ainga, o ukau ainga, o a uo, o e o ke masangi ai ma o iloa. How many times sa waku ai le nupi fa? I decline ma le fa o ngā inga ma le karia inga. Ni ala ko ngongo ngā kupe, even a small amount, pe kolu se lau, pe lima se lau, even fo I pe afe kala. A o ka ngaka ngei o lai fai ngā ruenga, o le mafu angalanga, ngā makua I o inkalesi ia. O ke fia sa ili ma se I o kango fo I e vange mai runga. E ala mai fo I ata sa ili nga matangata I Samoa lea kake. Fiso o kai aku ai, fiso soangi mai na I tātou informations. Lea nga, lea ngā le upu mongi ama le upu kaukingo. A tātou le taua I le atunu uma wha mangingo I le akungu. E so solo wha mai le olanga leanga ma le olanga ngaoi le whai tutonu o whai ngaruenga. Yes. O le hafo ile mea la kako popole ai fua ma kako keu ruma fale ai fua. E kau pungi olo ma puni matangi. Ile fa ai loa inga o ngei kangaka. Mea kongula ai e kau o mea se ai ngā kia. SMI lo kau fa leanga ma e kau mawhai. E whai ma whaku se mea I se kangaka. E au ngoa ma se wha maongianga. Ma se mea sao. E ese lo whai kala whaku. Ese le maua o iau me se. Yes. Por kalame la nei el tautai A'e, e ke le maua ai se mea whakulunga. Ai rea makaraka ko whaasoa mara utatano atu. O ke e ro vai kule video o mantua ai. O vai kule video resi kangaka ngale nga sau mai laro ko ngale nga whakalangoa mai lunga e le tō whai a fiu. Ia, ka ke whai akula kakala. Po le fionga e whaumuina. Sikuka. O ie sa o ile upu whaasa moa e o le vao. Pakuari lo ai mangaku o lau kama miliongia lele manga ka ifia milionga le nga laki le loto. I don't know him. Wali lo yonga mangaku. Ka ilo ngionga fia so okanga. Il kanga kaleng kango vili maka ngo ye maka ufaleanga ye maka oi ma. Pe kukusa malo so okanga il kanga kaleng vili ye langa ikele ya or kanga kaya o le la au. Eioi. Olala elilo yonga mangaku. E oso mai sia nga whaafia le leiva lea. War mere ta olfia le leiva lea. Karo sia o whaafonga mai le maula lea. O ke repi poli fo ipe ke lango le whainga malo po le alava. Ai a e whaangu kunkurua mai kau whaaleanga. Waste of time mai mau e. E a leo ke whaiaku e lau kala. Ngai oso la ia o ngā kupe mga mea uma, it's all rubbish to me. Tulo wa. Yes. Whaafkaile kua langa ele whaakanga inga ngā mea o le whailoto ma ngā mea I ngai isia makuka po inga. Ai nana o whai atu. Lea ngai maa ngai aare mea o le mea o le kalangor kanga kai e ronga afu ngari lingi. E sau whai esu mali e aare si singa malau kufo ku e singa mai ngai e sekia. Ia o le kalangor ngā mau mea ma ngā mau fia milionga o mea ngā maua mai se ia. Ke le whea koe vi ia ile atua langa o le laki e so sesi e laki fo i kanga ka meo valea. Es, mea ngai ka ore laki. E laki fo ka meo valea, sifio whasiokanga, ka sifio a meo valea, ai laki. A ole mea ka ore wha mangu yanga. E ese la le mea nga. Ore wha mangu yanga e mai lea kua so kanga fisosoangi e kua ia o elea nga.
Anga kire lo pula lau mea wala inga e faifu. Ai mai se la e lau ka mai reference lenga e kau whaapea mai lau saunoanga. Ai re maka upu le ngo bai o leu ke lo nga fatua uman ngo kara ngoan maka upu le ya panoa. Ya pali panoa. Mana tuan o vatua ilunga. Le sainga ma mea malava ngei makulanga ya. Ai oso ilo ilunga le video lenga mai faftai ai le se uso le fionga fa muina. Ngalo ile i skamba sia nga vidi mai la rukunga. Or kama foi or kama sak pai kia kama le. Le ala waru langa poanga nga fia FBI le nga oso mai kua makalangoa mai fo ianga mea ngaru fai Samoa wa mai mau uma ma koe fo i mai umbalei lava ma se mea nga successful. See, that's why yo leu ke fai aku. O le ese nga lea o le mea ka o le laki. Ma le mea ka unga e fai o le wha mangianga le akua. Le anga a wha manguia le akua i se mea e alu i luma ko e alu i lunga. E move forward ko e move up. Ai a e oso e fai le monge oso ma mea o mea nga laki mai makulanga whapenga. Nga o nga pā pi o le pāre male, ai oso foi pi o le oso popa. Nga o nga oso a pi o le oso popa, pe inga o se ngalu e whaafua e le whaki, arua kuro whaavalea ko o kele i Samoa. By the way, se whakula ukala i si uso sia. I'm not going to mention your name, milunga ro pokalame, and I think everyone knows who I'm talking about. Se whakula ukala lea. O ka maiki fo inga nga puipuia o e ngā i lau wharkalapu le nga e haru e whai pe o anga elevisi ma mea nga e whai ai. I know all the stories. O ka maiki nganga puipuia oe. O kingo maaango mai vi o tangata le netau talatu. Mela ngai lenga ufa aku. E o le vau. A esa haungi e whaaleanga sisi kangaka. Be smart. Be smart about it. Ka maiki uma nganga leo oe i ngā i lau whale lenga whai kua e o le alu i tua e nai. I ngā tai e tua o ma tau vai moso o ngi ngā lusa o a ole. Mo le vanga ngofu vai moso kingo koko ivi a ango i vai moso. O ka makila nganga leo o i fasi ai o e sesi i kua i ngā le mesa e la kurana i lau wharkalapu. Lea e kaloko mai ngā i kua le. O ngā le au le ngore pāku ai ngā sa e la tu rana i lau mata upuna. O ka miki nganga leo o i ngā. They are my cousins. Ia. Le lau ke ngofo malama umai ngā kala anga ma mea ngā e la kufai. Awa foi ne ngalo ia oe. I am trying to fight corruptions. Or por kalame lea. E vange uma kua irunga mea ia. Va ai la sia wa mio i vange kua irunga i. I oe. Ngof oso a oe lau lane. Stay on your lane. Le winga ngā leuk whea kuai. A whai o se milionea, te le au tupe, a whai ua ngau mea ngā whai Samoa, koe fo ia kui la lokonga le aingo whawhingi, malaloi Hastings, I've seen le whare sā leanga. Leanga e whai e la lo, I know. Flex mia, ngai ai. Ara winga la lea leina o whai atu. Stay in your lane. Stay ya oe ia in your lane. Aua ke halo fua i le lane, le sika ngaka. Aua ke usu fua mai le lane lea. Stay ya oe in your lane. Aua ke sau fua i le lane ale whaasara lau balanga o au. O au kaka whaasara lau su e. E ma whainanga o laku su e uma ma meanga e whai e Samoa. O le au whainga o ngāri inga maa lepe i Samoa. Ia. Lenga walu au sau noanga. Ai e whai mai lau ka mai kala lenga wha maalo whai uofe. Wha maalo whai uofe mai runga lau kala lenga e whai i runga o lea foi. O lau kala ngoanga nga e kara video call la e wai fiwe ka wanga au ia. Whau mui ngā e le kala lang kamila, le camera. Ai te ua e whai mai ai. E o whai lat po kala mele al tau te iai. E ala e kui mai ai, e kui ka waso mai ai. E whai aku, le la wanganga mai ia pali moala, muri ane, ale i mea nga o whaasoa kua i fo, ia e wha mai kui kawaso. Oa e ngā kui kawaso. E sa o aire kalanga, pe ia oe ke whaaka ngā sau i eke HRPP ngā. Ka lo whai. E le aine mea e tu i tau asoa atua i runga proklame le nei. Alo e whai o le au vaenga fo ngare ngai kui kawaso mai o.
le ai mangi mea e ku i kawaso. Ai a whai o e whafonga mai o re kaula vevea kuai ma kangaka ia ngai ke tio lai. Weda ongi mingi ska, weda ongi kangaka o le fast, po le alava. Sorry ala se mea e se le tangata le te tautale tala noa i nā mea. A whai wa kau whaalongo mai o le lai kau a ia kuai ma se singa ke whai tio lai kokongu, whether he's a minister or an associate minister, ele alo le kalangoa asiata. Ele alo le tangala noa. Ioi. A tonu la o le mea na wafu ai na e tau oso e mga iau whaapa uruanga ma e whai mai o le pot kalame le kui pongisa. O le ara kui pongisa. A le ngau karangoa ku le whawhere nga kongi rungo lau ar kenge fo ilea le nupi wha. Ai se furu lua maa singa e le i kongi ai le loan. Se furu milionga. Pe a wheo ngai ke refer ilau whaka ilau pot kalame nga. A le wasau pa noa wha mangingo umanga mea. O le ala le tui pongisa. Tatou fo i mai la ia se ka ku kalangoa ya ki le fa malama me ia ioi ma e alif so soangi avenga se lingi wai kele le court cases la fa ngi Samoa o ngai ngaka tatou toi fo i la ile vaenga le se fa ia tu la utala ole fesili ku kasi ale fa mai fa tano ngal sunga pari pano moala ole fesili ku kasi o ai lea e liki ai, o ai ngā liki ai mea ia le observer. O ai ngā liki ai mea ia i le observer le ofisa whaasala lau. Mana tua o lea ua wha maonia i lalo lava ia o ai inga matu la fono ale nupi wha manono ngā tupe. E le mawhai o ngā avea pe wha manino wha alawa ike le publicly. Pe ave wha penga ngi informations e private and confidential. Ele mawhai. Te le ufa mangingo e papari i pānoa moala. O le wasilia ma le fia se furu kausanga e le ngaka sa CEO. Su kasi ea kausanga o CEO. Ia whaupopo kua i ma le vea ma German. Tai fono. Le fo ila ufa mangingo lava ma wha malama. E le ai se vaenga i mawhainga e laku obtain maingi records wha pengei. Freely. O e kau mangkua mai, langa iso kanga fo de melea. Ma le melea kau whaari, me le whaafia poko, resi au vahenga ie, lea kau so e mai au malo u passport mo u ingoa manga mea. It's the same issue whaftai lea tua. E ngake au maia, le mata upu e wha mai isi maka upu. O le melea kau whiinga au mai, e le whaafia poko, le whauru po, le, wa amakanga pae e wa iloa kwa o ofe mai o fōringa. Le e whai o ofe o le loto a o fōringa. Le whai mai, o le alu e Samoa, po le alu pe whangau ma mea. Those are legal documents. Under the Privacy Act, you have no right and whawhia potterings e ke obtaining aingi me whapea. Who are you e ke whaariro fia poko ma alu ke fia su e? Pe ke whai mai ke kongeki i whaamasingo sili, pe ke whai mai ke kongeki a pai mala whai ma uma maukama po ai lava. E le ai sau right. E ke alu e freely ya obtain ai. Who are you? Oi. Lea, le whaamakala mai i, le mea le issue le whaukupu i. Pe ke kokongu o le komiki a le kupe whaapale mene. Po o oe o se kai fongo o komiki o kupe whaapare mengi. Po o oe se kui sui kai fongo po e se komiki. E le ai se kou au. E kou ke au mai ai whapea ngā. Ia ngi informations whapea ngei. E le mawhai. Ngā le lua vahenga e mawhai ngā kou obtain ngai. Only two ways. There's no other ways. Mangkuar kasangua ngā le li whaola. I am the way, the truth and the light. O lai amai ai ngā. Whamai. O ia o le ala upumongi ma leola ai fiaru leola e whavau. Ngā le kasi ale me ke uiai. Ui ia Yesu. A e fia obtaininga la mea ia. Mea kau legal documents. Ma mea kau private. Kau lesi ka ngaka po se kampangi po se whala pokopokonga. Ngā le lua mea ngaka umai ia. Me se mea ia ngupi wha mua. O le obtain mai le court order. O le court order rai au mai al mea ngā, pe a whai o la fi ngā winga i lungo al whamsingonga. Ia i loa lea o le,
o le ia ai le whapenga re ngofo no o le winga no ta o le whamasino sili mua ia i whamangingo ila ukala ele moe ha kulo se whamasingo ala enga whamai okay obtain no you have to have a reason. You have to have a legal reason exercise ai low power whamasingo e obtain mai documents here through court order. Ai le moe whamai nga whaile miki ke ia e loa vili mai maresila wasa ai whamai okay by all means, I'm going to sign the warrant or the order. It's through my conscience. It's through my conscience. Ole ioenga male malienga are tangata po oni tangata po se organizations po falaput putonga. Lea e kuua ia pe masalo mia po le alava. Ole ioenga kangakanga o ke saingi lima kuai okay o lai au mai mera. Yes. Ne o fa koi. And I guess so post case i ko fo i mai rore de case la. I guess la ole wo kupu mai lo mafaufa. Langa o ke fa yako. So kango ai challenge o testing nga le afoi. Le mele su e mai 4 million lea, e 4 million lea. Le oh no not the reason one. Le upo le u va ko pai le ringa le ongosi mai ya mai kamai. Le la o fai mai langa off. Fa mai langa offer. Yes, he's willing to pay my fare makioi Samoa. No, ke rola la ukala le la fa ko maybe this is the good thing to do walanga. Le me la ke e wo kapisi vale. Ai le la fa ko. Pea manga yer first ka malilienga legally. La feka malilienga legally through my lawyer and your lawyer. I will give you the consent. Walanga la le manga yer mele. I can give you the consent. E mafaingo over kuala la ioenga as part of this. I ole aka sangilima. Ai moli mawinga la e ko kele. Wai le mafai o ingala I think ole o conclusions nga o mere le ke fia pisa ai ma fia ka mam kaukia. Ole a faise ka malienga i lauloia ma lauloia. Ole aka sangilima avakula o fakanganga. E ke alu wa Yesu ele records alu fai wali se me ala oferwa e ko fo iau me fa valea ma lo feka inga solo o i private message akanga ka loko vale ngai fa ya oi. Ai alu e ke alu fai au me umangai. Ai ole aka malilie. E lima se la wafe ke peinga mai ke au pe umanga e fo i mai Samoa. Wa mai lau fe ele se fa maungia nga pio matiu ma pio vaoliko. By the way, o matiu. O le maiden name mo se o kinga. La fa ngaka nga ngi ke u e ko pala ai me le o fe ku. And I think ole liko sa o ole me le fa fonga mai. La ukala ngoi la lo ya po le fainga. Eva ko la consent au kile manga ola eva ko fu la consent no you have to pay me the money le ngai ke ala ko ma la fe mai maulu kai mi ale la fai okay lima se la wafe e ke showinga mai ngai akia avele account ala uloia ka kia nga ngo consenting ga lole oe patu la u yoenga ile official pe fangau official mamonga PPO pesenga official immigration alwa ale la vakula u yoenga orka challenge nga le wo vakua ai se mela wa foi mai mo fu wa so ma ke wo faise ko set up ya wai ioi ke wo faise ko set up wo mo reach out to Samoa ale yang nga pa ko foi mai nga me ke la ku loka bo ma I've already reached out il makanga wenga male mingiska. Ai o ke roanga a fai o se ko wei ko ke kam fai intimidate makau fa makanga u le langi fa pe o ke ra kuroa ai vi foi ko kangi wanga o ko wa em fai nga mingo leo I'm telling you that nga o ko wa fai ko kangi fa lilo ko ke makanga nga ko ke pala ai le fai ko kangi ya react rom ko leo le Samoa ai ai fai ngo fai atu e faali le nga ole ku er kanga kai la kala nga mafka nga ile ku me lililo ko ngafiki o ko ngafiki u mai ko ki kau fai mai kia ma fu isia le nga o ke ala ku ele o yaisi di mai mo se kai mi o
on makanga ruenga o leo langa, they got nothing, find nothing against me. Yes, I've already checked that. Ai nga pauale mea la nga kausa o mai ai lako. Se I vanga ngai, ua kangi aku sesi o kou. Le au whekangisi. E ui a fo I le ingi vaenga ngi crown e ui a nga le ingi vaenga a fo inga kupura ngā mea wai leo kiri. Ai ia me fo I le ko kam fai a fa pia si vai ko inga ngaka o ila le tau fia me sta mo asia tai samu. E leo a o kangi fa lilo o kou. Ia o le ala le mea kou ke fia. O le ala le mea kou ke fia. Ka alo ai e kou ke whekangisi leo. Le winga ngala ukala. Awa kou ke fia ka alo ngā mea e kou ke susuru I leo kou ke fia whekangisi leo. Remember la ukala ngā, if you want to play hard, then toughen up. Let's play hard. A leo ufai atu. Ai le o munga mai luma makau ai mai le lui male amale ai uma ai o fa ka vingi ngai malu malo mangle makanga ruenga o leo makele fu ngasu manga maumia ya le na ko foi mai le o kala I lenga ole o mafu anga ye lua sa ka kaunga u ia ele faenga lea lenga la ko mo mia record your loans or fisili o ai le faenga lea or komiki le okupe fa pale mengi ale malo ai saule le information langa mai o le sui kai fongo or komiki now so kilo kung ole ya ke ole lisi or komiki fa fonga mai ole lisi le or komiki e ka kaunga mangi ngoi malama le Samoa akoa ole lisi o ai ka ngaka ngei le ala ka ko suea po o ai langa o fisiri le fietali. O ai nga liki ai kua I le observer mea ia. Wanga o nga liki ia postel observer. Faalu mai nga loa mafai ma upu ia ka mali anga o singi kuloua sineita mali ia pali pano mola. O le kai fongo lea o le chairman lea o le komiki o kupe. Rautitara no komiti o tupe ale pale mene. O le kai fongo o le a fionga ya fale o mawaenga titimaya tafua kai fongo nga o le sui kai fongo o le fionga I le tamaitai faipule fo ile nga vakul se furu pasenge o ali mare manu alo fai tu au o le sui kai fongo o sui I or komiki o le fionga le faipule ia mangele se kati o le fionga le faipule ia masinalupe o le fionga le faipule le tofa ya tu ana si tu o le fionga le faipule ia anga seata o le susunga I le taitai o le vaenga fa upu fai ya tu ila epa o le faipule o faleata ia limongi ia malesi fo isui o le tamaitai mai tua faipule tamaitai mai tua ia le pata tu pai lalo o fangase Whangaseri. Samoa, o suafa ia, o ka ngaka rei ko kongu o komiki o kupe al parlemenge. Ka ko kurikuri la I o sauanga papari I panoa moala. Whai mai. Sa vili mai le si mingiska. O sara mingiska o whipule. Mingiska. E iai le ka ngaka o le sui o komiki lea. Sa kulai le kaimi o le fongo. O le fongo le sa fai o le fongo le public account ale parlemenge le lisi le ngo vakua nge pe lisi ai yusi fa mai la I o le tala e iai le ka ngaka o le au vaenga le ngaku la I lunga maka pa loans nge yongo fa maunga ma records mai ngoa ka ko sui e fa foi la ukala le la le ina fa tula utala le ala ingo fa ku I do my assignments. And ila upur kalame. Just like isi foi kamali ila feeling masonga. You know, lai fai foi ila ko assignments matulanga fa penga. E se o ele nga o lo fa ka fa leanga mai fai ka kara solonga e saudia ngal pawanga me ke mai. Ka ko foi ila udisi le nga ula ko ngai. So ka ngoe ko foi da kula udisi. Tulo.
Ia, e kua kulunga le kako screen. O le lisi ngā lela kako wolola, si kako ilau analysis. Si tatou mati-matina. O ai kongua, e ka ngaka le sa kulunga, whaku lafo. Au mai loans ngā, ma mea umanga le ye le ongo so fiku milionga. Ko e laku le ngore lisi, kai fongo fale o mawaenga, o le fast. Sui kai fongo alofari mare manu, HRPP. O sui or komiki, ma ngele se kati fiaui o le fast. Ma sina lupe makesi o le fast. Tu ana sii o le fast. Anga seata o le fast. Tu ila epa HRPP. Le ala i le pule rimoni a yafi le HRPP. Faangase HRPP. Le ngā. Ngā ua kou sila kuyai. Ka kou foi mai lola ia lea. Sei ka kou sa ele upo e whaile ava. Sei ka kou lui mali e inga. Sei ka kou paru. Ma ka kou suia i vai mangalu. Po o se vai o onga. Po o aikong. Le kangaka lea ngā kū i runga. Ma whaku le lafo. Ioi. Sila la ka kou i le lisi. Ia te au. Ka kou ka ngofi eliminate mai la vai ngoa o le fast. Yes. Whether I ke fia i lau analysis lea. Peke le fia, it's up to you. But actions speak louder than words. O mea ia kou ke sila kuia. Leanga, o le whainga le nga whaia i ngeisi ko inga o pānoa kulou le sunga le pali. O le whainga le, it's political. It's political influence. Pe ua political affiliates. Kusa ua whaifa apolo kiki uma. Mafuanga lea lai ngau whaiak. A kou sila la ile lisinga o avakua. Le mawhai. Ngā kū se whale o mawaenga o se kai fongo. Demand pe whai se whakongunga ia mai ia ora ia longei. Wai? Kulo se longa ile anga le ulu o kai fongo. La whawhenga e koe whaasang kau ma whaaluma. Ma e kau mawhai e ke kau whaakau makakao. I au public servants. O ka ngaka ia, o ka ngaka ngai au ngai ia o kou kai. Kau momai. Le mawhai. O ngā koe kua e se mingiska. O kiro o whiaku o ngā whaape o ngi whai ngā fast man whai ngā HRPP. Le kuungi mingiska. Ma koe whaakau makakao ngi lako whaurulunga o mkangaruenga. Le ai le whike e ngai whape ngā. Le alalala nai mafua ino o whai atu. Le alenga mafua o whai aku. Langa o le laka kako kangofi. E ku eser saiko av eser ki kangia. Yes. Le mawhai lava le fionga ia whale o mawaenga, ele o whale o mawaenga. O sui uma fo ia le fast le ko kongor komiki lea, o kupe, a vese uma o lako suafa. Le ai masesi ngā lako whiriwhiria, manga kua it's a cabinet appointee ia party. Pa ngoa moala, o kou maua mai. E lia mawhai la ngā kuku runga se ngi sui o le whakua kua i le kua sa mo o kasi o le government of the day. Ma koe whaasanga kau, ma koe sa iri masei, ma koe sue kala whapenga, ma sue masei. I ka ngaka ngā lako whiriwhiria, e ave i eri whakua kua ngai run ia makanga ruenga, whether o makanga ruenga malo, po matanga ruenga tū ma oti al malo. Le eri nupi wha. Ave ese uma maila, ia mingiska masui mingiska al fast. Lea i ko kongu i. Kako wolo la, se kako wa ililia. O ai la ua left out tai. Ko e pau ai o ka ngaka lea o le awhisiringia. Kuila epa. Lea lai le pule. Alofa. Ma le fionga le tamaitai whai pule a whaangase. Pau ai o ka ngaka o le awhisiri iai, ma makua ki whaala poa iai, le spotlight. Se sue, mga tua fo yo mea nei, e le ai se mea e le lilo langa o le ua o whamsingonga. O le ua awir whamsingonga, o le fo ua iai e ua suinga ia ngisi o whare whaasara lau, ma nisi o tusta, nusi pepa, i lau kau whaalongolongo o kui hai. Ia e tu sai o le mada upu la whale nei. O ai lea sa i meli, o le fesili,
O ai lea sa I meli le nupi fa. Le no vatua I la prokalame momua. O ai sui o le komiki o kupe lea sa I meli kenge makama ma whoever le nupi fa ma fai iai. E send mai ngoa ia ma mea ia. Lenga ku wai le sui, lesi sui fai pule le umakako maua le fiafingi. O ai sa ku ilunga. Wa o le ku o ngā renga ku fa ku le lafo. E atangia mai ngā mua happened ia le mele le fongo le ngā fai. Fako a muri loa. I meli loa ia kangakarenga I meli o. E au mai, e send mai. Ia ingoa o loan singei ma kampangi ma faala pupukonga. E ongo. Leanga la ko ngo inga le ongo sumar fiku milionga ku fakasi. Le sa fa Tautai A'E le chairman ma la to board. Koko mo mai. O le mela ua makua mangingo ma folasia I malai o le sui ka I fongo o le komiti o tupe ale palemene lea sa I meli. Lele I mauar kakarenga ku, o le kakarenga ku ilunga. Le umakako o mai, a or kangaka sa I meli, o lewa au mai lunga o ripoki le radio Samoa mai Samoa, I le veaso na tia nei. O le sui tai fono ale komiti o tupe ale palemene. Kako fo I le kako lisi le o fai kuanga ngei, o le kai fongo o fale o mavaenga, a o le sui kai fongo. O alii ma le manu a lofa I tu au. O aila lea sala I meli. O le maramangu. O le sui kai fongo. O alii ma le manu a lofa I tu au sa I meli o e au mai mea ngā. O la ofesili a kako kere I o mai a ka uru kangakarenga ku irunga. O la ofesili a I ali ma le mangu a lofa I ku au. Sa e malama. Ma e fai kau ia inga ma kula fongo o lo au maia o ngi informations e tatau o na faa lilo. Nga e malama e iai sau legal authority e ke au maia hai confidential informations nge. Nga e readinga ia kulanga o aia inga ma policies fa tangata fai ngā ruenga ma policies al nupi fa. Sa e malama. Po ole mea. Ua makua fa au so inga o ko ke kau manga o inga ia faki SMI manga ngau SMI ka ngakala ave kai fongo. Leanga or ka ngaka ngā laku put a stop, put an end I kou mea pi o ia nga fai kokong. Fa makon mafu anga lea. Sa e malama nga e readinga ia o faya, ia o right, o legal right, malo legal power as a member of the public account al parliament. Sa e readinga ma malama e iso malo si anga a e fia vilia kwa ya lea. So e mai ke au ia a mai le pepe fa nga o asiaka, a mai longa kusifolau. Sa e a mai lisi o loan e ai se right o e fa penga. E iso malo si anga, I lalo o lou ko finga. O le mangengo I o le kali lenga kali hei papari I pānoa moala ina ua fesili ai apulu. Lance pulu whafkai ar ko wha apulu. Ma ngai ai fesili ngā langa fesili ai. Ai e iai nge malo si anga o kangaka I ar komiki. E ingi la ko malo si anga e mawhai ngala ko whai whako ngunga ngā e au mai e mea ngā e au ngoa mangi whakanganga mangi kau. E au ngoa mangi if mangi parts mangi ai saule kali ar kangaka aka mai ua malama iai I le kula fongo fa avai o puipuinga o ngā luenga e lima ka inga ele nupi fa ma ngā luenga. Ale malo. E le ai e o a I le vaenga le o komiki o kupe. E le ai se lako fe au kuloua. Se I vanga ngai o se court order po se consent mai lava I kampangi ma faala pupukonga ngai. Ua mātou I oe atu. Mātou te avatu le whaatanganga I le komiti o tupe al palemene. E whaailoa ai mātou ma lea whainga o kupe ua mako ai kalafua ma mafua anga e alai o nga ai kalafu lea kupe ma lea kupe. Mea ngai kau o le whaatanganga whaatula fono legal consent. Le ai lava ma se mea whapea ngā ngai ai.
E mafuanga o fai aku la ukala le ai pea mai ai wo le pui pui tapa au o ma tonu no fu fa le la tau wala ngoa. O se tangata au te feta la i te le mo ma ngafa. Ai le ma fai o na mai na mea e no no tia ai se tala e fa soa. Le anga o le swafa ali pa le manu se swafa mai i tulou mai o ya ma tau nei afu. O le nofo le ala taua. Ai au ka va a yaku i mea i e kula i mai ma le intention, ma le motivation, ma le motive. O le a le motive behind all this. Whaamaka anga sala aku le, anga sala le oso vale ma le fia i loa arka, karenga ku i lunga wha aku le lafo i ko kongo le fongo le public account, por ko miki wha pale menge le au kupe. Whaamaka anga sala aku i ngā, e iai se uka e kakaunga, pe a wasala mai uka ai kongu kai. A le mea lenga whaila ka kala mo ka whaangoa ai ku loa. E le ai se sau wanga ngei sui ko kongo le pale menge e le kukuru ai ma whaongalo i maka. E tū laia e a. E pei e whaongao ngalo i mata e pei fo ile le atangia mai ai le atunu o ia se tina e tausi le file mu. Ia. E tutulu wa ia i te miuma. E whaongalo na leo e whengawi ngau iai. Malangi fetali iai le si ufleo o rona fonga. E pe tau mori ai ma whaasufi le atunu o a ulava o Mana Teresa. Iyo e. Wai whape ngāre whengawi ngau iai o le si ufonga o le suilea. Ai whaamata ua sala uka. A ua sala le kua lea umaka ko aku iai. Sa kakaunga kongu pea. Whapea mai. Lau fionga le tai fono. Le singa mea. A tau sila la i le aka lea ua avakukusa o le aka kongu a lea. Lau sunga pari pano moala. A whai whafonga mai pokrame le lau tu evatua le si vaenga le ki whakapea ngari kota. O le awivi ma le plan le ua whai aku e komiki o kupi. O le plan kongu anga influence ai lau vaenga nga. E sungu e. Yes. Why and what do I mean by that? Vai o e makua pai pasa e sui kai fongo. Sa kaunga ka pā le fionga kai fongo. La ngai le o ia se kai fongo o ia o sui kai fongo. Sa ka kaungo nga ka pā se finga ngalo fale o mawaenga. Fale o mawaenga. Le aso fina ngalo. O le ala o emaili kenge ie makama ie mawaenga le nupi wha. Le ala o emaili ai. E au mai record ia. I want believe you me. Anga longo fale o mawaenga. E fai, something, you know, e koe think twice. Pese voi lea. Pese voi lea tatiana. Ma fau tasi. O la rese ifo, Ma fau kasi. Anga ka pa ma oso sa o le line of duty, ma le line of le leadership, ma le process o mea. Fesili o kai fongo. O la ukalamongia, e fa per kai fongo le ai. Koe fai kaua enga le pui valu, kesi ma le lima, pui A'E, I, O, U, ngai ka umai ai. E riska ko fe au mer nga a fi obtain also o le court. A le ai le court, contact sa wa vaenga ia ma me uma. Si? Ele manga ia. Awa va kuisi me nga yo o ka falau sunga pali if so soangi ai i ko case. O le fa va ale anga la le wa va tu el komiki o kupi. Ale pale menge kulou, le pale menge mamalu, ma le fionga, le fonga whikalai, ma le sui fonga whikalai. Ma suli o le moka. Kuloua. Ai o le mea lea ua whai aku le vaenga lea. Lea ua la kou a vea se whaaka ika inga le nupi wha. Wa kou sila la uko. Feo sofi roa maka mailoi kulou. Feo sofi roa mara vaenga le kofiku. E lewa kua runga ila upokara mea ka le vaenga ia. Ngai shea solo i runga i tangata. Ngai shea solo i runga. Ngai pipi i mea mo auru o lea runga i ngoa, malang kofinga ma. E seru, e mau e furkai me vakurunga i. Pati o ngau sirfia umai Samoa. Anga ui la le sui kai fongo maka pase finga ngalo kai fongo. I'm just saying that. Maybe if apea mai falo mawaenga. Walanga o lela ama wa umame ia. Penga uia, penga le uia o le ama wa umame ia. Se mangu e fesili aku ia e apea mer kai fongo. Kali, kaufi.
Se makwaleanga kiri ko roko manga mea. E me la inga e meri foi o ma me uma. Yeah, I'm just saying. Just saying that. Ai wa avaku wa se faka ika inga le. Fe punga lo ma le vanga no pi fai managers o isi ka ngaka so leo o le manager le lending ACEO. Oh my good boy. Oh ka se sa ka bi ka se expensive ko name. Oh no, la se expensive ko name. Anga kuar ka miki sa va imanga kau kalo ka amula ku rumore ole malai va alili ka maro ku rumanga malai va alili wo misi pasio mu fangola o pasio va ai sauro mau mai ngale di fiku rumanga malai va alili fa kadi se pasia fa leolo ya do kilo ko inga rumole fa leolo ko so fa leolo international airport ai le ro ka ma ka miki ki upu international nganga kuar ka maro fa leolo upu faingata, upu Faleolo, upu faingata, upu faingata. Airport, loa. Misi, ole international. Ua inge fuarka unga kamaro. Mai faleolo, upu faingata, airport. Langi upu faingaka, irumo tairo da uva ngai. Ola. La koi ki sawe mare sound engineering. Ola. Ai vili aku email aku ai de kanga lea. E a mai record ia. Ko e foi mai. O ai de kanga lea sa ku lunga fa ku le la fore ko ngor fongo le ko miki. Ele o fongo ka al pare mengi. No. O le fongo le al public account. Vai nga yor kupi al pare mengi. O su e aku ai o reitai Samoa. Ai maua enga. Le sua forkaka. E urupo. Ioi. E urupo. Ko e kiro le lisi po ai le urupo. O e urupo. O ai are urupo o ke mawai le lisi. O le urupo o nga sa kuru nga fa kuru lafo. Au mai meia. Ai sea. Europol. Ja. Pe le fie ele kai le fie langa lai sa o le. Ele fie po le alava. Oia. Yes. La ia ufa maunga e ai mau ma me uma la fapenga. And believe you me ko kiki fo ia sa ilunga le ngamea. Yes. Ai Europol ka kan ku ilunga. Ma leo kele ma fai de kala lea. E mo mia me ia. Ioi. Ke longa ya luaia a fea e fo ia se fa soa. Ioi, pea ai Europol. Le wingal na le no fa ya tuai. O le leanga i o mea ia e fau i kuo ngai mea. O le leanga ia. Leanga ngā laku ako sila sa moa ili sa vadinga. Ngā laku lobe pali i pa noa moala. Siaki mea ia koso markao filima. Umai male CEO le sa iai. Yes. Faamukai uma le ia uma. Ioi. Uma langa le eise me le koe. Le kou. Arua koa pangoa moala. Koso le wai aola. Le kauria ngā mea. Loan oe loan lo ko olua. Kai lima se la wafi. Kele o ila na matua mo tu sia ai loa. Ma le so o tanga lea. Le so o tanga lea. Lea a fia loan na le au fai milionga. Ka fio lai. O kou si sila la. O kou sila la sa mo. O ai la le wa fua inga ka pisa solo. A umaku nga kausu e aku le hit and run. Umaku le hit and run. A le fo o pingia e ia mea. Who? The same person. Yeah. O la le. Denga. O la le wingo ia mea. O ai la le fa kau makakao ia ile kangaka. O lai fa kau makakao aku kangaka ngau ko filifilia le fa nga malola o fionga ka mai kai parmia. Yeah. O lea wha kau makakao aku. Lea lea se whatura utala lea. U kango ngei e au wakure so kanga o le paso lea.
ia peka ko whaingoa ia o filifili. A o kango ngei e a watu le so o tanga o filifili lea. This Jane. Matangata ia e linki mea ia. Oh my good boy. E ke kei ma e maofa. Yes. E makua e kei ia ma e maofa Samoa. Pe a kou sira silange i ka ngaka ia i kua o ngei mea. O ka ngaka ia ka pisa i kua o hit and run. O ka ngaka fo ingei, lea ua ka pisa i kua o le corruptions le i el nupi wha. Le mafu ai. Le ngai pingo whakula ukala. E sa o hele ia maiangi meo wha maongi e wha masingonga. Ai nana o whaiatu. O tangata nei le mafu ai le ka pisa. Ioi. Lea la ua mai al su enga ale vaenga foi lea lea komiki kuma o ki lenga su ia vaenga no pifa. Lea la ua fa maungia e mama papali I pano moala. Ore ka ngakala le su eloi I nga likinga me le observer. Lea la nga fayere kala pali I pano moala pola na saunoanga. Lea la e makua I kua I whangalilo kai miningai. A o kousi sila mai, o pumbongi a Samoa, ele o koe kaumakia. Ele o koe kaumakia po inga liki ele observer. A le wo utango pisa kule pasori ake o ele fiafiringa. Ele wo kango kau ki hawe. O ai la o kangaka ngei. O ai o le tangata leanga I meli o I kenge ia makama I o ngupi whae au mai ngoa ia. Mare kangaka lea sa aku ilunga wha aku le lafo kongor komiki el public account. O ai o tangata nei e kalangoa so o ele observer. O ai o kangaka ngei e si wha akupu ele observer. O ai. Ia ngā. O kei roa re kari ngei ngā he kau kakala ingu kua au vaenga ia lele. Walanga o la ua wha maoki mai ma wha mangingo mai. La ua wha mangingo mai ele observer. O ie sorry ele nupi wha. Ele kofiku. Le kofiku le la kofu au kofiku le kofi. O la ua lato wha mani noa mai. E sao o mākou ngā whaiare kusi. E sao o mākou ngā whaiale I meri. Ai ele o mākou ngā kaua I le nupi wha. O sorry I le observer. O le mea mangingor ngā le lako kau ki ngongar kei miringei. Pea le mea fui lele. Ioe o a unga ai ere kuki sa I tutonu o le whangu kuki. A o le tangata na tae ai le whangu kuki e mātou te leiloa. Ia, o le kauroko ngā leo whai. Ioe, o mātou na avea le tusi whaasea I le minista o tupe, o mātou fo ina la foa le email ia ngā I ari mare mangu alofa I ku au, ka kuaru ingoa, e kau ngā fo lea. Yes. Ia fo ngā mea ri e kausu e roma kausu e mea e ko ke fia ka uma ko ingoa. Ioe. O ngā mea a kau o mako ingoa ko fia re ka ua a sauro ingoa ngang ko musure ka. Ka. Ioe. Ka uia iloa e kangaka. Fili leo e pe koe parokai pe kere koe parokai. Ka. O mea ia leo mai fau ve vesi ai le mea. Mafua isea. Mangava. Esa o le kala le sia ko inga ngai sa. E vea ko le sia ka manga soli. Fa ko le le yo rongu ko le la unga ma me ma ona kamala o oskari so le ngu ku vale ai le ro ka kala le ama. E vea ko fa mercadi lang ko inga ngai sa mo. O le mangava. E mafua mai umona mangava. Le nga e kua ilo mangava e valea lo melf. A e a mio wha lilo. A e loa e ke fia e whai au mea wha lilo. Ia e fia fo i wha iloa lo wingoa ilo mo republic. Ioi. A e le or fia o ko ka mako mo wha iloa mako ingoa. A e kou la lafi. Isod. Ko e fo I mai la utala. O re kala la vaenga nupi wha. Ma tau te leiloa po ai ngā ruai o I le nguspepa. O lea lai o mai fo I lea so, o lea su e ai papari I moala, ma le au su e sui, po ai ngariki ai I le observer. Ai a fua mai lai la ufa akula ngā kua lunga le Tautai A'E ma le whaalai ngā kua ngola au au le whaalai ngā kua. I meli ali ma le mangua lo fai au mai wa o sui kai inga.
meli o au mai e ngoa ia. Ai kule uru I ila le ilunga. O ia nga whakua lafo. O le fisiri lai lo mafau. O ai o tangata nei. E iai longa so o kanga vā la kanga I observer. O ai e fia aru observer. O ai e masangi kuskusi e observer. Ma praise le kanga kale a lately. Hu. Ka ki aku le mea ngai a o e ke kalia. Ta tatu maralong o feri o kam fai news o kere vai ko wo join mai se o kam fai news. Ta tatu maralong a foi mai o ava noa o kam fai news. A ia o maku wo dunga ale ai. O maku au sia mar fe kala la wori. Ai le ka penga menga mako news. Ta tatu se fesi maralong. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisā ma whare titele I si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia I no whale, whātotonga I no whale e te baua o malawa I le unanga a le SMI I mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o 5 Pe te asia tu ila la tu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimara wajile ua joe se furu minuta ndara li July ono. E le tautua whaawa o le Blue TV ma se fo le Porokalami o le Tautai A'E livanga o le fiafi. Au tātou ia au tele longa se tu leva no holiday e inga ia o fai new se la faina. Tu leva no fai se la malo longa ia ai o fitau wi fo mana inisi o vaenga o te manao. E oto atu lungo le tātou wa Porokalami. Ia wa fo ile nei vai aso langa o le fo e pu le tātou wa vai aso fo ile nei. Ai ora ngala whaawasenga mai lai o e Samoa. O ai la o tangata nei e o ngoliki ai o le newspaper. O le if. Sao o le kako sao e le sia uonga mai it's a if conversation. You know, o ai la lea e te tau o na liki ai. Ia, ngā onga whaka oko aku whapenga. O le sila vaenga le no o le vaenga la lea. Ia, e pein o whetu. E le mawhai ona o avatua se tala maoti le i le sila festivala lea. O le mea la lea, ka mara lea o wailunga o social media o te tango ai tau tino atu. E le ima waila sa o leanga fatua o vai ngeia ia walaka la e tatou Porokalami. Ai ele si info nga o vai atu o mai lunga e whapea mai o se kasi o ali. Le kama e ko akasi lea e ko ongo ko fiku waile le kai ko fiku fou lea no pifa. E whapea mai lau ke vai ko e mai o le son-in-law ale sui te fono o le komiti o tupe. Ia po le sui ka mai kai fo ile ale la kukukong. Ia alofa ali marman. So to confirm that o ke le loa.
o ke le mo kingoa ia sila fia I fo le totele ia ru se sim fa pe mai wo fa ya kule ai a lau te vai tunga o lai ta uma ia inisi o tustu singa fa pe mai ioi a fa pela o e mafuka mai dunga ka ko por kala me a lai ke sila fia e ke more confirmations te le mana o le faita la fatu fa mole mole ai a fa ye mongi fa maongi wala ngo ka ko everyone know each other you know somebody everybody anybody pe ia information nga mai e lista nga ta ia te e fa maoni ai e lolo ku fa kasi tu lo le fa masino fo ile sa fa ia le keiso le pe yo lo sam ia male sungar fai pule o fle ka ko la na matua validate information na o le fela te fai atu la nga la share solo mai tanga te lunga I have no idea o ke li lope confirm I a fai confirm a fai e ia se fa maoni nga le natala oh my good boy ua makua ke le are whale ko. Ka fiolai. Pe a whai e moi. It's a if conversation. Ta ka meki ke mako sa vai. Anga whea koe kurunga whai se whai upure if whai mai I am a if. Na nga kua I lunga whea kule. O le poi. Whai mai sa whai upu e whao ngai le poi. I am a poi. Kurunga le singa ka meki wai life kwa I a free. O le keu. E kurunga mai I am a keu. E whea kule si. Bird. Ya, ku fo runga li marka meki ka mai I am a bird. Anga va ai ku ala ka ula vai fa ala ka ula filta fiar sia ku manga ku. Oi, ai pe ku. Lunga. Lunga ka maro ai ali o venga venga ia. Ali maku si. Fa ku rumar fa ya. Fai mai sa fai upu fa ngai le if. Ke par ko nga mai. I am a if. I am. Olha lá o te fai atu. A fai ai mongi. Ele se if ai mo ye confirm ole san in law le a fai mo. A fai mo san in law o ka fiolai ka fifi. Ua tupu le mala. Ua tupu le mala I ngai me fapea. Ngā o aku e su enge ngā ruenga e whairu mangai ma kausi kai ko rua ma wha ngau ma maungi lu mangai manguia. Ai o aku whai e ngei whai kakala ma whai ngā kengi. Pea whai e moi. Whai koe lau kala. Ma kaukia ia mea. Ia. O rola I e re sainga lau pala. O re sainga. Mantua na o whai atu. Na o fai atu la utala I le sainga lea. O le ke le yo ngā whale oloa I Samoa. Balawara ngā hinte watu ia te o e te iloa I po I le sainga lea karangoa I le mele. Le anga e whai a iso ia o lai ngofo pānoa e pāli pānoa ma le au ngomea. A lai ka amiloa kusu esu e ngal Tautai A'E au kafa. E iei fo I ka ngakala I kokongu e alolofa e la kou ke iyo e inga malango nango inga pāli pāngoa moala. Mo le si la fia le totele e ko ala hiki maybe ko fiku ko varu ko iva ko se furu au feika ia pali pa no mola ai siri yaku fo yo ngako akele tangata la ya lo lofa malango lango inga fa maongi ole ka mari o fe se sainga u peki nga ke fa ka u le farkari malo nga se tasio tamali wa koso wa malo ai le penk le no pifa usa lawa usa fa ka wo fo ngale la fa ka ko ai peki ai le sainga fiku milionga le ai se fiku milionga le se kupi ai peki ai malo le sainga ai ai isi ka ngaka kamari I mongi lava ai isi kamari I mongi lava e ia la tutupi. Nango ka ko Samoa so le ke le au milionge a Samoa ia maka ino mau kupi. Matanga time em fainga la ko lo mga fakia. Peki aku kanga. Ele au ai ele nga fakia ele la vala ko milionga. Ai peki aku le sainga ngei.
I think onga o le va ai mar kilo i ngei mau fale o loa i kere are sainga. Le ua mafu ai nga faile mea lea nau. Awhitai ali tangata le ua so tanga mai le ua so kai mai ake au kua. Private message mai. Le ai ko ke vai mo kilo kui lalo. Le nga ke wha mau ngianga mai. E sa o le son-in-law. Yeah, that can be developed. Le son-in-law alofa li male manu le lilea. Le kamai ko kasiro ke wakule minko mai e kenge ia le whaia le mele. Okay, la pending pea le info na. I will work on it. Wha maongia. Maybe inisho tatu por kalame. Ai whaafitai atu i leo lo meli mai tua e na te au maia. Ai, skoe fo i mai leo la ukalai i. O kousiri sila mai la. A whai o whafonga whai mai le mingi ska o kupe. Mai mangisi mingi ska lea i le maka upu lea. Ua ta tau foi. O nga whai se sue suenga o whale o loanga. Se i kako wa ai kongu la, po o ai kongu a kangaka le i kua o whare o loa ia. Ia. Whale o loa ia. O ke alua kui samo, ola le mau whale o loa ia. A e makua whai ngu i kua o kala o kaulanga, wa kala pe o kalanga o karikua o kirikiki. Ai mana tua fo i la ato e wha fo i ngai kai mea sau ngoa ai, kui la e pa o vea mpale mia. E sau ngoa ma praise ko inga kangaka ngi. O lea wo mai na i tangata nei e tele ta mau a inga mau mai e toi saa mai tono le tunu lea wo whai ai. A rea ngā rupeki i kangaka lea. Ai rupeki i fiko milion ai la kule se kupe ai koe loan le nupi wha. In other words, o la wo whakau le nupi wha whakari maronga. Alu la ia loan ai le fiko milionga. Koe top up ai runga koe kuua ai runga increase ai runga marisi koru milionga le mawere se furu le ngā whai aku ai. Le fo manino ya le autalanga fa upenga le tautai e le sunga ya pali i pano moala. O ko sili samo. A lea ua o mai vange i runga le ongo fiku milionga o lea ua faa mangingo e lea ka mali i malanga board, malanga lau a fongo. Wa o manga mako faya le evaluations ma mea ma assessment o ma terminology e whao ngā i mea kau loans wa mga mako evaluatinga ma mea o matuaha ova ma le pasi i runga aleng o whaeku i auku o le formula e whao ngā i le nupifa e iwe na le formula ngo ususuea o le formula le nupifa lengo ova kua i se kasi o loan le kokongu o le ongo fiku milionga la o le ko in details again le anga o le Privacy Act. Ai na ona o fa pena atu. Se kasi o loan le ko kongo o ko ongo le a ngai kangaka ye ko ongo fo ngare organizations ngai. E yai la lesi loan le ya i o le security o loan ngai ko fa kasi. Ko sa o le loan la ko le se fulu tolu miliona. Something. A o le value winga umo o aseka me ka o real estate. Ele la vea ingi pasi o ngi fowili o ngi masingi o ngi waa mangi mea ele ai nga o fale a mafangua oma enga le value winga ma assessment ale nupi fasa fai in totals kolu se fulu wongo milionga 36 I write it down ole a seka ole si a seka o le fangua malako fare kekele lai ko kongo kaulanga e lusu wongo le value a o lesi a seka lenga mafua inga faile ngongo ngā kupe inga ia koe renovate ma fai se kulanga la walunga le lei fa nga po ngei ma fa le leia o ngā fongo kanga ia a kai o malor kaupulenga le o le value inga ia kai mingi ai le ilokea le a seka nga es 4 milionga 10 million yes these are correct figures nga o obtaining a minga ile observe ile no le nupi fa se fulu milionga le worth for lesi aseka ma le fangua le aseka le lenga o whakua i lenga fuanga whaile le loan le sukoru milionga ai a value wale le aseka ngā kai mire ngei ai le i whaia songa koe whaale lenga ma le whaafounga au ko ma le land ngā le se fulu milionga plus ai ma le aseka ngai i kala whaka i o pia fangua ma whale kekele e lua suongo milionga rvaanga touro rola ia tolu se fulu ono miliona le security le wa yai.
mo le loan e ngā o le se fulu kolu milionga. O policy la po o aia inga o whainga o ngā kupe nupi wha. Even with that value, they discounted 60%. E ongo se fulu pasengi la kou ke koe vavai ese mai ai le value sa o lea. A e kangola e whai le ongo se fulu pasengi o le kolu ongo. E palasi i lalo le value, roughly, what calculation, 21.1. Koe e lusu markasi, milionga. Lusu kasi milionga. I le koe discountinga le ngā e koe discounta i lalo e le nupi wha. According to their policies, longo winga, reality a o le security le sa kaunga korsu ma le ongo, wa koe discount i lalo e le nupi wha, i le lusu kasi, to be on the safe side. A e kilo la iai. That's still nearly 100% still. Ngai lakari se lau pasengi. Current toa. O kousira sila. O kousira sila mai le meleu ke kau vali aku. And that's one loan. Ka ngofi la Samoa e fua mai. Le se fulu kolu milionga. Mai le loan na se kasi de o organization. Le ko ongo le vaenga le au makua vange lunga i oe. Ai a maka koe au fai porkiki. A e kangola e fua mai o e whailau wha masingonga e a mai ai le se fulu kolu milionga ringa inga nga approve e le chairman ma le poa del nupi wha. Se kasi nge yo loan o lo i kukongu o le ongo su fiku milionga. A e sila la i se fulu kolu milionga ringa. A kousi sila le se fulu kolu milionga ringa. Whaakusa i le se fulu milionga lea re sainga lea. Ka ko mai alai au ka wharea. Se fulu kolu ma le se fulu milionga. O le se fulu kolu milionga lea. They have a good history. They have a good history. O le good history o su kolu milionga lea. The same whaalapokpokonga lea. The same whaalapokpokonga. Sa la ko louninga mua le fiku milionga. O le piriokor kai misa kaunga kongi le fiku milionga lea le vaenga lea. Mua. E se furu kausanga within 10 years e kaunga pay up pai. Ai o le kala fia mai le nupi wha. They pay up in full. Ai le i umar se furu kausanga sa avaku e kongi le fiku milionga. Hence why, nga avaku le la kou koe karosanga le se furu koru. Ai nga go through ai le process. Approve ai loa. So e lua la mea ia o kou maua mai. E lua la mea ia e makua A+ ai. Si kampangi lea po si vaenga sia, po si wharapukupukonga lea. E lua vaenga mua. They have a good and perfect history. Or konginga o mea ia kaulona nupi wha. Longa lua. They have a strong security. Ioi. E mau ki ngoa e mawhai o ngā koe kokongi. Ai male vaenga lo ngā koru o kei lo se vaenga piko i sili makaua mō kako umalawa. O ai o tangata Samoa. O lo oafu makaukua mako e lingi lo lako susia mo lo lako kamau ainga i Samoa. O tangata Samoa. E le o ngi sainga, e le o ngi ingikia, e le o ngi kuvalu, e le o ngi South Africa. O tangata Samoa. O ea le ingo ofisiringia, le makua le maanga whangafa o ngika ngakai kuongi mea. Mafua uma, and one purpose only, it's politics. O porkiki uma. E ufi a manu ngase ai mea valea ma mea leanga me se lenga fai. O le sukoru la ngā milionga. Ai kako koe me eira is furu milionga le sainga lea. Mana tua mai. Nga peki i whakari malo nga ki ouninga, nga ki whakaua e fiku milionga, ai reise kupe. E no cash. No. Cash. Shoot. Pororo. E no cash sheli. Ai uma, ai koe ave ia i lunga e le nga CEO mana no pifa, le si koru milionga, 10 million ai loa. Ai umanga enga, se fulu lua masinga, le ai se peimengi e kasi.
which is equal lenga sa ngoi pa pali I pa noa moala pe laka I le 2 milionga le aita lafu, meaning ngai on top o le 10 milionga. O fea la o cases ngei sa moa e kalia I lo mafaufau. O e fo I lea ke ko mumu makele au kala leanga ua faisia ka marii. Ma le lako fai unga nga fai. Kulau, e lea fai nga le nga constructive langa concern. I'm telling you that even myself, I raised my right hand when the issue came at the first time. Sa kele ofisili langa wa urkanga ka fai fisili. Sa kele aku ofisili ngai lo wa ukali. Pei kai nga ua maua le avangoa e fisili ma whaalongolongo ko ai. Ua mangingo a ua fala ma wha mangingo ma wha madieinga vai nga uma sa ku fisili ai. Lalale mea fisili so oi. Ore ka ngaka la lea e whai e lunga nga post, ma whai e ka mari anga leanga, lau le leanga maranga, o isi wa upu walau wa vale sia kama, kurou sia ko inga. Lea la ua mule mule, o lea la sa tau tala e whai le 10 milionga le sainga lea. O ma whai o ngō kou o before sainga ngai lunga ma kou whaingi kou kala leanga. Lele nga kangi maisi o nga ko orua sa mboa, o le a sola le sainga I le sifo I o nga ko orua sainga. Ka fiolai, ka fifi. O le ala sa kou kala o le a whai le ngā mea. O le a sa tau tala, o tau ia e lea kou ke kapisa, ma o kou ke lea kou upu leanga. Leanga o le nganga o whaaso atu. Leanga o le matua le whekaui ma le sao, o le racing o le maka upu lea. Whaapea le pō e le au. Whaapea le pō e le au. Whaapea le kau ngā ma le kau fiufi e le whaailoinga. Ala le wo whea koi. O whea la o se furu koru lea, le a toa le leiva e ngai justify ai le ngei loan. Ma le 10 milionga a le sainga lea, ai vili mai ronga ko alua, ka o mai a pāngoa ma le ngupi wha, la a sola I sainga lea li lea, ai oki wha sa o iau ai kārafungi. O whea. Se fululua maasinga e lea I se pei mengi se kasi. A lea wa lavala ngaru kongi le wha wheirungo le kesi e se kasi o ka mai ka isingia. Le ngaru ia ima whai e o lea la au nga peinga mai le loan ma mea uma. Ai uma e ngai ngofo kongi le wha wheirungo le laulau. A lea nga whai a koe lau kala. Ua fiangi wha whenga kongi wha pia. Ai kulo ai ngu ma sipi ai le kau kakala le au vaenga ia sa kongi e sa ingai lungar ka I wha whe mua. Wa a whainga kongi I le melea, o whaailo ilo nga, it's a habit. You can easily tell o le amio le meang, o le whainga, wa amio ai. O le whisiri la ngā leo ke whisiri ai. Ua fia la ngi keu kusi. Sa oi lau ka mo asiata pongi ua lau koi inga professor. And your cup of tea, I said cup of tea. Pe yo le mafia fia. Pe yo le mafia fia o le tissue. And your cup of tea, I said wako sanga cup of tea. Ala ola. Ala le wa vai ya mi o sainga. For my that's for your breakfast. $4,000, really? A breakfast? For you? And for your... Sorry, ole whawhe ngai breakfast a koa. Mai anu pi wha. Okay, roe uma anu pi whaile. Uma se ngā whawhe se breakfast. Oka ka whia maua le sai ngā re maku ai. E maku ai o ka whai a koa I whapalasi mai sanga whawhe. Wa ika a alo ka ngaka. Oh, wa ai ianga. Oh, my girly hair. Ka o kai. Ka lo whai. Talo whai tau ai. Le si ma le popo ngai whangau o lo ousu I savai. O lo ousu I kua. Iwe, kei ron mafu angau te ata ai na o lo ta ino ia ka ngaka. Tau te ta a alo whaapea o kou. Whaapea o kou e le maua. Tau te ta a alo leanga whaapena. Ai a kau suru whai aku se koia inga I se ngupi wha o I se pengi sionga.
Tau sulu fai aku se lo makua se pengisionga. Ko ke whaafainga ka mea e ka kaunga whaafainga o fie. A kau whai aku singa ka mai loan e umaare kupe ar ka ngaka ngā laku mai o kou whe kūri ngā i e whai mai lea mea, ma lea mea, ma lea mea. Ai kou a ai mare o onga ngā mea o kou mangawa. Ta ino e. Iwe. Oe lea sa e whaia lea, whaafkai lea ka mai kai pule. Whaaftaista mai tai pule lea ntano ta ur whaafe lea makango ave ku ue se kupe kongo sao whangalanga o kupe o afu o ka ngaka. Ai a whai ua fia se furu nge keu kusi nga kongi whapengei. Kulou wa lea i lau te whatu. Lea nga a sai sa mo, ola ko kupe. Ko kele o ainga ngai. Ia, ngai kongi ia, no pi whase i whakura ukala au pisa me lea. Lea ngai whai amu whakawhao ngā au whai whakaika inga. A au pisa me lea. Lai whai pisingisi, lai whai whale o loa na matou ainga. Tau sala matiu sakupaikia. Lai whafonga meisi o uso ya li akalapu. La whai sa vai si uki ngā. Ola se au whai ngā ruenga e whai ale masi o le pangpopo o le whalawa. Le au whai ngā ruenga. Wai whai uma ke maua uma mea ngā tau sala matiu. Variety shop e kuku mai pasi ngā e oi sa lenga. Ko kei loa le au whainga. Ko kei loa le au whainga o nupi whanga e kipi ngā. Mō ka ngaka whai ngā ruenga ma sau whanga ma mea umar maku a inga. E o oi. Fia se furu o ainga o ukei o uso ko whaafinge malaku whaangau. Ngai whai ngā ruenga e mawarurunga fo ingisi ngā ruenga maro. Ia. Ngai ko kongi re ngupi wha. Ai a kau ka alo le ainga o kupe whapenge. Whape au tau e malie. E su malie le ngutu ai o ona le manawa. Ioi. E su malie le nguku ai o onga le mangawa. Ia ke au, waka kau ngā awhi se su e ngai i whare o loa i o sa ingarea. Su e. Wa o whare o loa ngā ka ki whaalongo e le kasi fo i se sainga pe se kurupu o la usainga. E le o awhia matangi o te le, e le sa tia le maa ave le fua. I nai tangata i o sainga. O sainga ia lea, kuloua se whakura ukara lea. And o te whaisa o ala ukala lea leo ke whakue le, e le leanga a kako kalangoa i ngai whai usainga. Kau ke kalangoa ia a mau. Kau ke kalangoa ia a liki. Kau ke kalangoa ia kelele au a shu, a ching, a wong, o a hoi. A hoi in fact o mako so kanganga. O kanga kalanga. E le ngi sainga. Leo o whaiaku. Samoa malau whafonga anga. E le ai e le koe ka ua. O tangata nei mwhai ungi o Samoa. O Samoa kakanga. Ioi, o kanga o Samoa. Wa lewa soifua mwhangangau wala ko whangau ka mau ainga fo o Samoa. O ka o kai se ka mau ainga. Whai kau fia milionga ma pirionga. Mai ai la soio o mai. O kanga lai o kaka Samoa he lengi sainga. Kuro. Wala ngai pia whai ngō fie tātou ona wha o ngā upu fui lele. A whasainga a wha e describe pai ia tangata mai tangata. O tangata la ngā le ai o kaka Samoa mo ia e oi a whakasi. Ioi. O le mako a inga mai sa kaua o le au Crichton. Ia, o ngā luke whale malu mai ai. O ka haka Samoa e lengi paralangi. Kuroua. When I say sainga, o lea kalangoa kui ka ngaka kongua ie. Leo ke whakoi, ka haka ia ngā le whako au mai anga ngafi. Whako aka i koru ka i whaka i limangi kausanga. Tangata e ai o aku su e kurou. Me mua e whaasingo iai e ka ngaka ia lau ke wakua lau whai pisingisi ia. Whaasingo mua e su enkengi Samoa ngofo ai. Iwe. Au molonga su eskengi Samoa ke ngofo ai. Vaifo se makai fo ile leo. O ai o kui parusami. Whakua i foi. A vifo leo ngai o lau auke, o mafui e, o whaikikiri, o kauvela, o lau surui. E kere ai ngā ave ngai makai whape ngā ave ele ngai sei ngai ia. Iwe. Leo ke whakua ila ukala. Kamala ngā le kau ke karangoa ai ina ia awaine ia afia matangi. Lea ngau ke le poinga ia. Tolo, le fwoi mak whaasoa ila so tuana i marisunga ia Dr. Andrew Amau. O Samoa. O Samoa ia. Ka mali i Samoa. A lea tau te tala noa. I kamala ia lea o mailau wha ia i maringoa ka ulelia. O lea kungu o sainga. A o fisili lo umafau. O ai lea ngā amaia ka ngaka ia i kukongo o Samoa. O ai. O iai ngisi o ikua o ngei whai ngā whale o loa.
o iai. Walanga walu whaasolo akua, wa matua ifi umai ma whare oloa ngai, ngai ka ngaka Samoa, kiro kasile vaenga, nga whaakama ia inga ua sao mai whai ngā whare oloa ia. Kasile. Walu whaasolo akua, wa ifi umai ma whare oloa, ngai a inga i kokongo rea ngu umarea fio anga. Sa o sia lako, o kauria o lea paunga suka, o kauria ioi. Sa mawai ngai, o akua o kamaia. Le ile vanga kakala. Ai whaala lava lua le wha makama vo o la au kufaso vo i whaala lava i lumo o wha malama o nei whanolo tangata Samoa. E wafo i le mawhainga la kou compete makau i wa avaku e kama se. A lea la ua wha mangingo mai. Laku ma le lima se furu wafe o langa peimengi mua mua le saingalea. Le saingalea leo ke karangoa kua i le wha esa ungoa le ua wha mangingo a sunga pari. Laku ma le ngei lima se furu wafe e kau whai ai se payment fo i le a. Down payment o le ngei loan ke le lava i sumilionga. Ai laku e whamai e a pari pa no moala e pounds. Sorry. Pounds. Ka o kai se matanga. Ka o kai. O la ula fesiti. O kou ia la au i fo esu ere maka upulea me se for komisi public servants. Ele walava ngei mea e. Ele walava ngei o ko inga kangaka kongu wangei. E mo o mia. E lo pumongia. O le soifuanga le nei, ele ai a sesi e ako akoa. Ele ai sesi e ako akoa i le soifuanga le ngei. O kākou uma e kofu arkangaka, maona vaivainga ma mea sa go through le olanga. Ioi. Ai e ia le turning point ai unga ioi. Maka ukia makunga. E makua whao ngā ai le whako whalainga. Le winga le nā lena whatula tala. O kou mangkua fo i le kaiminga nga wha malolo ai fo ia se uso fo i sunga pali i John Crichton. Nga sau apa pali i ka ukingo are solo ar ka malua. Mele alengo ufa afkai Samoa. Fa afkai ai le fa mai ingal po kala me la fiafingi. Fa afetai. Ila tau fa ato fala inga mara kou kakalu. Lea ngai mongiro ko waro fai kama whanga. A yengi au ngā o por kala mingi. E fia kala ukala. A yengi au ngā o matou tautua. Si e koe kau whaafo i mai mawhiso soangi ei. E koe kau whaafo i kamali anga waleanga. Tu loa maasa e sae ma pupu inga. Kalu ngei whainga whaaporo kiki ele elea. A kou whaafofonga makua aku ore mea nga makua nga sunga lusi ei lea vangoa wha CEO or sunga ya pali i John Taimalangi. Oka okai. Wha kongu ere mingiska. Wha kongu ere mingiska i whaila ma meo suafa. Ai uma enga. Kongiska mai lalo le pasi. Everyone throw him under the bus. Ai wha moe aku i le nga whaile. Nga whaia wha kongu ngai la vea ai. Ai u mai au karafa. Kako vai kako ie. O i ngā ilo ai. O le atua o le wha maoni la vaia. Auange i o kou wha apea o kou le au whai mea pio ma le au ola leanga. E au le akua. Ingi kou kusa fo ipu kou ke wha apea e kou ke ngau ia ma whai mea pio inga i o kou whai ai ngi mele lei. No. God doesn't work like that. Yes. A whai kou ke ngā maiangi mea whaanganga mangi mea wha corrupt. Ai or kou wha ma whau inga ia whau waise whare whika whai mo le akua. Ele umi. Ele umi. Leanga e le o sia so vi inga ma se vi inga o le akua. Ele whaia se vi inga o le akua ingi mea ele amangi mea parpala. A whai o ngā mea umanga e lulu umaiai ma lulu umaiai i. A whai o ngai ke aru e kau whai inga ia kokongi inga au se furu ai. Ma e whai kaulanga ai le kulanga i sao ngā kupe ma mea whai e kalesia. O ngā olo vi inga ia whaapea mai. A whai inga e aru e whai inga ia e maua se kulanga kau kofi wha le loku. O ngā o ngi au la fonga ma ngi au sao whanga ngā whai. O mea e sau le veke e koe ka avale vale le veke.
ai le yar ka vale le veki ai le yo o ma le veki ya ma tu fa fonga na tunu wala nga isi me fa penga e ka kai makwa o fulia nga o mai ma fai unga ma mengi lenga unga u a le leila ko kongi sfulu ai a le leila u fai kaulanga a le leila la wa me pi ke a me pi ke a me pi ke ai fa unga ai ala pio pio ele umi e wo ka wa ele umi e a unga tonga fiti ai le umi tau runga proklame tau te ya ni vanga fiafi la vale ori tatu feilo ai le aso tofi po le aso freely tai au tatu sports tal no fa manga se la manga o le tau mari la fu fonga batele ka fia fa so pia ya ela ngai e foi se of senga fa neile tar fitu ya ai senga na o le tau mari la fu fonga batele ai or kanga ka ro fai oki makua lo for kalangar io ela ku ai le o fa tupu se tala ai au nga fo ina ye silafia Samoa me nga le kukupu ai a maka mai I fainga fa porkiki maka ikai le sa ko fa pia e avaku kokong ongi ka ikai e faia le amioko e ke koe mau fo ilis fainga paroka le ulai awana ona uma to fo imele power I a ao malima o le atunu onga koe filifili fo ile o le ku po wai de kanga ka fa maongi loko mawalalo ma lofa e ave kokong e wale vele tangata u poko sidi wonga le iloa ai ona lofa loto mawalalo ya ma fa maung tatu fila ile so tai au sports tan no ngalo ya to una shata fa de balu pio voliko ya me se fo yo le tatu proclame me le tu al Blue TV a lofa tele mo o ele fiafi so I fu me manuia